Ingai Waseyani. Radio Bulan Dovata Mekauti Kenda Vatamai. Mai San Francisco ki Burubura. Sema mai Ingai Waseyani. Bulara musuh bakanan numa nyumbi kaitu kina awu yali matambako leka leka na ngauna nava nimbula yali due nai serau kuitaki nava yadoba meu Lolo vira gaita koso kochisu kina taini uviwai beauty lo malangi mesemati kokeyau ena kau velatai bakotiki na nava sereki nai vesu Au sangalalanga Vinaka Jisu Nanomu Nindra Vinaka Jisu Nabebaka Mulai Vinaka Jisu Dondonu meu mate gai sosomi takiau buluti kinangara gai tuva ke tale mai na mate sandruka ke na vatalenga kau ani rani lami bakambulai kendanga Vinaka Jisu Nanomu Nindra Vinaka Jisu Nabebaka Mulai Vinaka Jisu Naloloma Naloloma lebu Kenara
Ana radio bulan do vata totokan na itavi sero ya arto mai dola tuku edikina non dei wasininga no vata en kabi binaka ni moni tente ndai ni katulu sang verlisinga di vula kotova en vonole vongo Amerika vikito en ya sai Amerika go California baka nui ni binaka tuku ani to mai dola tuku ana Grace Symphony en kabi binaka ni kua vikinda vakitali tunga ni kina se venga na vanua oni se amatiku mai kina venga na vanua ni ngeli rongoda tukina non da programo en kabi ni kua au kinda waki ke muni, ka usret ke muni, ke wakai sange matei ni ngona na muni se ama mai, ke rau ninge ndo toka na like, ndo na share, ninge muri ke to tale toka mai, follow us, ka rau telengani o ninge subscribe, ke na nito YouTube channel, o ana radio mbulando vata YouTube, en bebu ke sara tiko baka lewu ina buku ni benka rabi ando sangai me mai waka todo kataki tiko ani na nonto vata vatongo na radio mbulando vata San Francisco me koti kanda vata tiko mai suret kam ni mendana veto mani tiko ani na kavidi kua se mani tavi davangao ni ngarawa tiko se mani davangai no mani tuwa tiko na singa ni kua o kelana sona vanua senge mataka sona vanua singa lewu sona vanua sambongi lewu sartu yana kai to toka tukina na nonto vata vatongo na radio mbulando vata ni raoni da mai veisa matitiko ka raoni da mai veito mani tiko ani se mani wakadawa na rakin rakitari mbula and the lako duruma tiko se mani wakadawa na imbimbi ni dola bimbi beka na tanga niu ni dola tiko and kavi venaka ni kua usere tikam ni menta na veito mani tiko ani ka raoni na ilutua tali tungani tavi dawa ngai ngarawi tiko na kavi ni kua na veisere ke de sara na wakatangi taki tiko ani ka wakatelanga kina na ve ulutanga and na mai vewa se taka tiko and kavi na kani moni tendai sa sivatonga na tolu e na tini na miniti kaviti kani moni tine ka tolu sanga buli singa ni bula ka tova na monito kaningo una buninda kua ni bula venaka nonda sere matei tali tiku ni nonda tavi sere na kavini kua no beba kambula tiku ni kina ve kimni ke sara na sema tiku mai na beba no ke sara ni sema tiku me kina na kavini kua ngaravi tavi tiku beka baka se venga ravi tiku e vale ni bula venaka. Singa e bosa da e mea toa haundu rida e o waso solo me ula i pando Atoli li au mba munre ni tangi e ba me bosa ratu una tua beisa minra isa andonu mahi E tako e au murai e lumi sa nindela ni wainge maare oto mea e na tomba e va aloloma Aututu inangele isale longu saru ilele auele pali anandu iroani rosito toa Autoli lika itane meula idenu inu balagu oba atilo wenongu balele tina sabu sable Auroro aunduani senyandu tua tuba andua meitala noa lesiuina oro merangorongoro Autemu ne bosotisa kani usale suai ololo ni lolo mandi maimba masina Andua meitala noa lesiuina oro merangorongoro Autemu ne bosotisa kani usale suai ololo ni lolo mandi maimba masina Autemu ne bosotisa kani usale suai ololo ni lolo mandi maimba masina
Waiolola milolo mandi maimba masina. Waiolola milolo mandi maimba masina. Masese, masese, masese. Masa masese. Tabaco, tabaco, tabaco. Tabaco. Yangona, yangona, yangona. Yanga ona, yangona. Ausara rawa, rarawa koyo, rarawa koyo, rarawa koyo. Ausara rawa, rarawa, rarawa koyo. Ni mateni karatu. Ausara rawa, rarawa koyo, rarawa koyo. Rarawa koyo, ausara rawa, rarawa, rarawa koyo. Di mateni karatu. Yangona, yangona, yangona. Yanga ona, yangona. Tabaco, tabaco, tabaco. Tabaco. Masese, masese, masese. Masa masese. Ausara rawa, rarawa koyo, rarawa koyo. Rarawa koyo, ausangai rarawa, rarawa, rarawa bakaleu koyo. Ni mateni karatu. Ausara rawa, rarawa koyo, rarawa koyo, rarawa koyo. Ausara rawa, rarawa, rarawa koyo. Ni mateni karatu. Ausara rawa, rarawa koyo, rarawa koyo, rarawa koyo. Ausara rawa, rarawa, rarawa koyo. Ni mateni karatu. Enda samai vei kunetale. Menonda tuna langi-langi. Enda timbi-timbi takayani. Yadai viti buana ranadi. Enda samai vei kunetale. Menonda tuna langi-langi. Enda timbi-timbi takayani. Yadai viti buana ranadi. Navabe ko marota ketiku. Senga, esan dondina na marau kina voga vengile wo wakila. Balata? Kesa mani ka vivi na nongumbula, ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere wala ma se mundo warakati ni lavun reng-reng. Balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kamu to waka tapya. Sa tumu mantanga na numun ranga isenga tu na non tu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawa nga nintua na nomu life insurance, vei Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance ka nga niti kenda vinaka na itoke, kanda sa mo ivoga tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sara na boga leo fomo. Text mai kina vasa iwa walu, walu vandua, tolu walu lima,
ena kenai tuku matelalai. Nongu chisu nongu banua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ena kawani bugululu we kemada we California. Vima mani rua ena kawi kina tolu ena singale wani lotelebu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ena Radio Bulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Hey, doon ka tutulot ko. Doon saya lo pala mo din Sabar mantangan to bulu-buling gaya utali to ni stoa. Tolako. Sabi niya ako na store, wala ka tunga ko maulimat. May binakan ni satu kits ngaki na nakatungan reba, may paleta na nato to ilalako. May binakasar nga. Wala roti karibate ni kina. Dato birito na bisi nga nakarimate ni said means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga bukas ang lemo na bisi. Karatal mo na address. 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do ba ka parau chuku bega kina do na ngi matu bale senong do boli nga ba ka matawa wali to mada kina mauli mata esa tu ke de kina na yaya ni kakana ya ni ti kina bikala lai tale so kan don rendre na kunea tu raw tala ni kota nom ni boli ke ba ni ti ko men na marin se Sonoma County kan rendre nom ni vila ba ki vitar tarani kina na pa ni taliboni 125 saiba vitu tolu 5 vitu na kene tu matai lalai mauli mata Walima Rulima, Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Ongo na Radio Bulando Vata San Francisco. Me kauti kenda vata mai.
Ia sandina sara na rosi ni asawa ya me bakarto mai tala no takatiku ani weekenda na vonga kamida ke matani bola na radio mbulando vata San Francisco me koti kenda vata tiku mai. O kilani o ni a saridi wati soni tambu tiku mai seng ni matala na vono tali sa ngole kina. Avia mdua na nona i tala noa ni kua ki robia mai bei tala noa tali tuk ngai na buku ni non rau sa waka rau tiko me rau ngolea ni Seattle e na moni maadhau ngovi kem ni mai Seattle rau niu ni nge nana ma ki tiko mai ni rau na tiko ni keri o wati soni tambua ke tupe e na moni maadhau ngo ian tarongo da saramande waka dhawa tiko na non rau i tuba o kila na liu sarna kai rau na waka rau tiko ni kina me rau na la ki be waka marau te ki tiko ni kina we kem ni na sema tiko mai Seattle we kem ni na dau sema tiko mai Seattle do wakamuri tiko mai na radio mbulan do wata ni do wakamuri wati soni tambu tali tunga tiko talangana non wata koe wakata ke koe ia enda marau ni mbiutu manda wakatiki na nona tanga niu senda mai vital no manda na kavini ko mbulu vina ka wati soni nimbula mina na turanga na marama torbo na ngone lewa nimbula na sema tiko mai vese burubura abambimbi ke mini mai viti wambulu tani biko una. It's a beautiful afternoon here. Thank you very much. Appreciate it. Totoka. I bem gori. Essa aí California dava o sema tiko mai kina gori. O chingo i San Rafael ve toro chiko tolu sanga bulu kalimna miniti me adava na city of California. Bili ni uting gori? Marin County here. Marin County, eh? Oh, daga chingo. Dengan nunggu break lilingo be mai pambula ngabi kim ni kedana biokani ni bula pindah kana biokani ni tume ngori Seattle ondo rongo tu nga Seattle ngo o sana baru la komandani mo lisiko kim ni manda una do singe mata itali tunga ni nomu ilako i Seattle bisiko Seattle ngo mali Seattle ngo kirona kele tuna mata ni baru buka ngo bikim ni biokani ni sama tume Seattle nando chini rumbo mbongini vata susua ya uvatiki ratu pedel na novo na kilabinaka radio mbula radio doavata kotikenda vata mai ngo na edana chiko babalangi na live collaboration kirona ndambi kirona vital no le bono ulta kirona vital no takana vata integna sere kirona pe varta tala bikimuni na kirona vakabuchiko na ngona kirondo la kay bakila kina se ni ronda biti walwales kanga kroda biti walwales kirona ndambe kirona vital no biti kimina tuna sono ve ulu tanga binaka katamoni na sia mai ni la komai ni mai ndrendre berarti ka kirondo pambo ta ke pakain dua mandanga bikimuni na tsina mbongi amen ndrendre asa talo bo bikiro not everybody have to love men dua mandanga asa tamani talo bo bikiro iyo ni boy ko tsume no mini katuni ndrendre ni va renta bina hotel tsina mai isi atalive ya wati soni isi atalive dona taru bina kangori ona ngai update telen na bunona point gor bala tan ngono ngona ni ro akani babaron la ko na tostos sa chikere bi rot pedel ngono ngo kiro vital me na lakolang ko lang matalsingan libar ram teki bir na kania non tusti na redu bulan to bata na sastanga tu sanga chiko na buno tu sa doba na nguna tiku bukina merbar ram teki tu metele buno nguna era saraba tunga ni apa balo tu saraba tunga tu bostian yongo nda sa siromi rasarangan saat matai seranga ngo Seattle anang kita wiru abukina vese Amerika vambimita la California mendana sikobir ke bandu totoka ya wala sani ritmo me lesunga me Seattle kina materi buno kirona ngandi kina bertona bakan tortuna lut katolika ngoi Santa Rosa na nambong ni bindan rabaki kena bimbutu ya bala watala mbutu pala releasing a vida i Seattle Watson kirona ngelisuma na singa tambu kiro bimbu na barumbuka matalai kiro lesikana kami barumbuka baruai kiro ndoni sing sudu kiro na le MC cikina na bisure cita kucumai mani sure cita la ya usapa bini bina kakina collaboration ngo mateni ngo na merua MC Robital no tunga gavani on song totoka wako bini bina katalitunga bertona city tours or tona city cruises
City Cruises vito ko ditiko. Iya ngo bidor tuna marama bidana ngone lawa era luveni vai vatue varsare le ngas tok ngere koko ndu vakavaka lo revira ni matua tok bali lai ba kami wiltu ba golden age ba vini dak sarvallo be tu tu bingung tu sarap cina video tu talita ka ati ku responsa ciko sarandu bi bu cumai na bulli sote na bulli ni na soni wai ni lori ngo sara bibu sara sinu anga buka na kan go sa sindi yung sala ko tunga sa karto ke buka sa ngon manin dor ngon ke ngante na bula ortu sambole amorto sumo ngo na bula saya da City Cruises ya venaka bakale bona veto ko ni tiko rani robito sektu kina naturanga rua wati soni tambua ke ratu pedeli na novo ya davo so te manda na nomro itu butu bana madongo do bakana bono drone visi ko talkil ni berra ni ndrongole ni Seattle na singa bakarombuka u bambutu na sa siang kiro sa paparo tsingango kiro sa ola tsingango na bidor sa kala lai menali banta teki berna ki mami so kana role play la like kiro takap chiko mandanga usara betal chikina takachina video kita bador na bong ni baru sauci bador main apa top ting main kapaba me Haywood siang na keteni binden pagi kiro duri tu makiro serong ser mawe tongelom salah ko sara likirong giduran kiro satu tongitaki yo kiro role play chinga sindona camera on era nanu makesar chinga ni takachina bitamba sedan nakakirong kita kabango kiro sama di bital no nga okay edo maramni tanda biti ako sana camera matanda sana tanda butunga bua nango nang ite ko buki mo bam bulanga ni bulan turan marama dorobo ngone kiro sama tikiro sa tambo sabire ya ko kwa sa risom sa rede ke bango sana numo ko ende dona camera buchukin takuna se dona bunwa sali tu ko kala me bango miro bikiro menana sangat ko kwa mene beturro vi bitamba chiko tiang kiro vital no sara bandol kiro bari ko to sini tiang kiro ndende kiro bari ko tunga ange me chin buti lipten na kan kiro sabu gitu tuntinga ya vayan rodata tu na tutungi sometimes sometimes it's too much se va dava yeah, but it's okay, yeah. Ko sarangaya, ya na kaira ni nana makimekina vikim do nanto siama tiko mai kina radio mbulando vata mai Seattle, vikim ni mandanga se bertiko ni sekila, se ni sengi siama tiko mai vakandua, ningi nana makitiko mai na moni madangoro na laki vaka sosa tiko ni kina mai Seattle rona le rua watiso ni tambua ke ratupedeli na novo. Dombe kana ital noa ni bia wasia virana siama tiko mai na kavinikua watiso ni? Awia bakang bula talitunga dor bakang bula manda bertono ngone ni na motor tona tok na motor sema tiko mai vakatan la kena vikim dona matu bale na lodo vira kede na kachi ra sema tiko mai na kavini ko kem do kede mai nandawan do bula vinaka ke kem do talanga na sema tiko ngori mai na Wailea Street mai batuanga di bula vinaka do manda na itala no vira watisoni obe baram tigir ngana chumi Seattle ker ni bisuri chmai ambong di bukan tanah soto batani adana chigo na mbong ni corresponding wata ke ratu pedil na novo ngona vital no na vinden rabaki vital no makao ni simeronga ni seronga ngana mat bacinta no batange on mena bacinta no verto na TV radio station autilu kena dis kana mate nunggu release ta kana nunggu italan no na da bacinta no gartuli pa dani muri orto ibali walis yorto no bunni takala bunni tono TV station buatan sudah bacintano sandina FBC yang sudah bacintano sepijuan sa sini bak sama taka yo kelangan indu ti kono batinitano ai dulu yang bacintano yo simberni ro audi lu busidi na dana sudah bacintano na vital no makawa vital no lasa kira-kira nabi baram tiktal singa andana namun salah render bi buki kina birna kantar tua bungo na ken sangai telnga menang karai babinaka pimpinan da Fiji Day na mbaki Sabtu mai. Total. Sa tunu talno batana ngonongo sa tunu be ngongo manja o sa sinden talno ba bitalia macari sawle bona talno ngonongo. Sawle bona talno ni sarno da bina kitiko ya ken balbale ken ngeli talno ya ni otisoni bikim ni nando ngona ni sana kilati kona ni nanu mo bina ksarati kona kai mai wasia bikanda na kavini ko ai.
Vinaka wale wo tsoni tambua waka nuni vinaka tiko na namunro waka rau ia na vanua rono ngoli tiko ni kina na vanua la kina songo se rono livital no tiko kina na kini tuku mataila lai kia de ninge se ama tiko ngā mai ni mataka o ambote sana bia matata waka lelai na non roi tuba membaleta na moni madhao me ngo e sana mai e nangai mai wasi e tiko mbekani wiki muni o tupe na nona pinkarabia na kawini mataka. Vinaka wale wo tsoni waka nuni vinaka tiko ani Una vale Seattle, tunungi sotani. See you soon, coming soon. It's like an aeroplane landing on the ground. That never corresponding to anybody in Seattle. Blink, blink. Blink. Sibe yau ko abakananda kuya nabuvale mama rabu takivuni nungaru sota amatalebu sekumbama sinaturanga niwa bulina siva Andrebi, tu me sana Yesu.
Tatoka nei tavisero e ama I berto na I lawa na Sion do Moni ko to mai kina na ngona ni Sawatonga rusanga bulukan 2 na miniti me vana ka loko si vina vai na tini na miniti no de wasininga na wakarotaki ka ndowi toko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force do mai wasitunga ni kina na vika so ertontonga dreba me mai kadiwakiani se menda wakarara me tiko ni kina na I tauke, se o kianda mai witi, kanda sa mai wakitiko na wano lewongo Amerika, wakambimbi tiko we kianda tau e California. Ninge na makitinga mai, o ani simina wā e na tini na miniti. Au ke lawe ki omni na wakamuri tiko na itukutuku e na nonda wanua, se na wano lewongo Amerika, Dona kainda kinro ataka tiko wakalibo e ana I talanoa se ni tukutuku ni kona turanga vivana woli tiko mai Maine, and do talina state o ya, mai na East Coast. A vivana tiko koe waka samata tinika walu wakandua na leo ni wanua I tukuni ni mai waka lenga se na waka lenga ira se waka matira tinika walu wakandua. Dona wili levo ya senga nira wili kina na maboa lewo talanga ramaboa ka lewo era se dhuru tiko palnimbula sa bimbi sartiko na ituba kini nonra bula nangonongo se intensive care tiko nangonongo ya na tamani pevana ka wakaidora na turanga goa waka samata ka lewo induanga ya tukuni ni tolu na vanua ya pevana kina na turanga goa se avana vana kina tolu na vanua na bowling alley ongi waka samata ka ronongonga ni leo dona ka rondo talitaka me kito lako kito le bowling ya na sona ka inda do wakaidora tu waka matabu vale ka senga ninda tanra ni rawa ninda na laki sota kai tu sona ka vao ya wakadiro loma na italanoa ninda wakarongo da tiko sangai wakari taki tiko mai na kenri tala no ira ka mai wakalengai na non rambula en vi vana ka sena vana ka mai wakaidora na turangongo ya sangai mai kune na ngona ni sa ni wati ruana singa na non vangarai wali tiko mai kune ni mai sa mai dabutu en ndo na recycling center kona pono ndo kutekina na tabaya lala sena ana kabalala na recycling center sanga tukuni ni sanga le kuni o koe ni dawa tuki asa dawa mati tu ya waka samataki ni o koe bana I koe nga waka teki koe sa oti mai na nona waka mati rake mai o ya sanga mai waka mati koe nga waka teki koe ya o ke lani bunga bekenda e darungoa da waka muri tiko mai o ya na kau mai waka me o rongoa sara waka vinaka ni kua e waka matali o tiku bia no nungu waka rongoa na non revital no tiki koe tiko ningo endua e dina ni skilai tiko kilai waka ibola ni o koe waka me lenga tiko se me depression waka la sa lako durumo koe na depression waka vida sa le durumbeka ibal nimbula e na buku tiko ngani no na depression ka ngai waka rita ka tiko endua waka tarongi tiko endua na itauke ni vanua ka do boli takinda kai ni tukono koe sa rida koe na nona fomu I wakalewe nei ni koe na fomu sa wala koe I ua sa dhuru e tebal ni mbula e na buku ni roninda kana malumulum beka nona waka sama na depression koe a sama ni senga ni boli taki kina wā ia ange na taronga I tiko ya o senga ni manioti me o rongoa da sarwaka binaka na I tukutuku na kena vital no tiki tiko na kena I tukutuku na turangongo ia na kangela kome nungu waka sama ya ni o koe e tukuni nanda kai kewe ka tau kena tu na turangongo e tau kena tu wakalawa. E wakalawa kewe tu keni mbale au koe a laksarangali volia e voli take wakaminaka boa wakaritaka na vika kewe sarindondonu me wakaritaka se do lava ki mai ni due la koe animeli voli ndakai e tiko kewe boa e wakalau kewe tu na ndakai e tau kena tu na turangongo e senga ni due tau kena tu e wakai loa na nona tau kena tu na ndakai ko sarangaya ko wakanga tako koe le waka mati tu kina wau ya. Wakando mambula ni nda waka samataka ni o waka samataka tongo na matha sa oti na guna sa e adu kina na bongi adu kina na nona vana koe o tia sange me wangarai tiko
Batini levo na vanua bakai durikina na vana vau ya o tinga esa senga nimbera esa mate talenga o ko vana tiko. Ya kongo ge baka endua tani bakalila o kongo ni kai bakandoma bula kino ko ni otia gainro otia sangai dona ngona balabuna nona vangarai tiko. Lockdown sarangana vanua kedea gai bakasamataka na mother sawa tikito vital no tiko na sona marama mise no zei arsangai tukuni tiko kelanda siang ni kelani roni na woti na bondo train se wanga bukan se roni na baka sangarau ko en dona ngoni sala menan rota ni mekina me lako mai na vivo no vango roni na yang sarna bunu en roma ikina ia nakanga baka sama tako ya ka una numa ni dondonu mendan do yandren rabitiko kina binga na bunu en da lako kina baka matabu balis en da lako nga baka teki kenda mendan nando kangaroni mentana yandra rabitiko ndo birea kimbo kilabe nakatiko ndo tukuni watch your surroundings, be alert all the time patiko sianga tuni kila ko ya tu da kitu ya samu baka da butuna nona itu bakini baka samai andariani mletani tutu yando sarna tamatiko ridiko yani osange kila kango baka elanga tu mletani so erbo isulu bena kasartunga sabasabatu na kendri rai ya sianga tuni kila ni ndo tani na bono itu kina na nondra wakasama na nondra itu bakini wakasama ndo tani sartunga wakandua ko ya dondon nga menda sana yandra rabitu kina na ngonongo ndo vital no takitiko scary times we live in ya savatiko ya na nondra tos wakandu ni vinaka tuku ani sevinga na bono ni sema tiko mekina and kabi vinaka ni moni tendendai ni katolu sanga bol singa ni bulo kotoba mataka woti tiko ni singa ni bulo kotoba ka ndo bakana numitali tunga na Halloween. Kani tala no anda gai na vital no tigo ni kena na dona ngona leka ngango sabatongo tini kalima na meniti me vana kaloko and radio mbulando bata sera kataravango no veva kambula tigo ni kena vikim ni kete sarna sema tigo mai and veva no eso ni sema tigo mekina and kavina kani moni tende ndai ndo bula binaka tabale Eliasa elobingau wakanduni binaka tigo ani vikim ndo vikim ndo nandanda botokongori mai bingor me na turang ni ngau kena ke omanasa wali rumbulan binaka baka bibi bekem ni ke sarna sema tigongori mai Londoni mai Ngilandi wambo ta sambongi le butumba ka bekem do mai sanangori wakanu ni binaka tikani ni senga sotini ndo bakilati ko namba tambatani raki wakambula talitunga ni vete vitabasuni bolo binaka wakanu ni binaka talitunga yani ve ndelai Osavio Penny Ongiso Yohane Sakaria ke Isoa vinaka bakalebu vena numitukane tevita na Max Resource Limited Milo Toka bolo vinaka lisani ambaki sistava kanuni vinaka tukane vikimni na kavini koa wakatanga kina vene la tileta na wangaliva wakanuni vinaka talitungane vikimni nimbolo vinaka chosa yarambana kandavu kikimdo ke desarna sema tikongori mai Aloha Land wakanuni vinaka diando mbolo vinaka tiko ni tosa vinaka talitungana venga ravi and do tali na madha wongo wakaro wakanda mai wakananda kue tiko en do tali na vula kanda wakanama ta tiko yani kena do tali na vula bo wakanuni vinaka talitunga na sera katarawongo vikimdo ke desarno wakilisilesi ni Mbula Bay Volleyball Club en nomdo wakaro tiko kena sasanga ni kumuni lavo sena fundraising en omoni madhango au nitaka ni sato sa vinaka tiko na wakaraw wakambimbi tiko vikimdo na matabu vale na nangase do value takitiko na volleyball and Mbula Bay Volleyball Club ke kimdo ke desarna kene wakilisilesi we matabu vale ke desara ni Mbula vinaka Bula Bay
so enda sa sianga sarangan iklan na dapat menda baka talau taka buka singi lu taka siapa kaya kapitak neka kuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka dingo ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na jibgina mebakana karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa balang mebakana steak gai buka loka tabioka kena coleslaw surua tatni gela ko patana kena pai nambani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California era saranga no direct message virtual giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo dondo limono se onga wale saranga lito miku mena no mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California era talanga ni rutoli dilibata kana ne kemu katalo washing lebo sa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinabato JJ's Food Shack Santa Rosa California kasaranga ni rai da tokongo na kenai rai dua ngana rukuni buni kau dua beiran nanti ngitaki Reverend Aminio Balen Rock and Rock Tama kemain na nonton programu Bagamadhawa na toso ninga una en bengarabi ni City Veni Raturla singa bug lulu ni sibuna bayan na tina meniti ve kiamu ni Amerika singa lutule bu ni sibuna tina kantua ena tina na meniti ve kiamu ni Mai Viti en veito koni ni Divine Group of Companies maolimat kay na San Bruno Cavaba Namaka and a Radio Bulldog Bata San Francisco met County Kanda Bataman. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasarto nga toboy simpang bakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sonong ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko.
Kaya kitusan ng berata ni baga singalebu, kitusan ng gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenta to identity, kanay baga singalebu siya baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang ni Garabi ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Yavalata, dio nanggay valata and radio bulan dua vata. Wei talo no te kina na bika membaleta na nondong bula. May wei iran na kena daw may natambanan ni bula so. Nasi na buniwai. Promoven na bana kaloka na Via Cabinet City and a veto ko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni Life Insurance kang anitikan na kaibiti Amerika. Kaya beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso-oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na itos-tos ni mula, ko ni lenga sinui gaw-gaw. Nana magi-mai kina programo warotaki, may vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rungode na bima manione na kabini bugu lulu bei Kemando e California, bima manindu na singilebu ni lotu lebu bei Kemando e viti, and a radio bulando vata San Francisco, me kauti kanda vata mai. Ai, Kemando bakando tunga me viti, sa baka matalaw na naman daw ko vati. Sa lebu na Kemando tindika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata, red cow, whoopoo. Dasa ko si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kinurnibono kinambele. Pai, correct. Da boleh mai be. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na mau limat. Tok ngangko i Santa Rosa. Mai be? Na mau limat wele. Doko na nonda business na ngoni tau kay Amerika. Doko sa mai. Do mai boleh na mau limat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. E na radio mbulan do vata sama i votongo e vana miniti me vana ka loko e ka vini mo ni tende nai ne ka tolu sanga vuli singa ni vula kotoba au ni taka ni mbulan vinaka tiko ni taka talinga ni rongo vinaka tiko ya ni nambi oliva ni radio mbulan do vata se venga na vano ni se matiko me kina e na ka vinaka ni kua baka nuni vinaka talitunga ni wikim ni ke de sara na maru taka tiko ni kua e dua tale na nomuni yambaki ni mbula waka nuni vinaka tiko ni happy birthday o ni taka ni na vunga tiko na nomini we singa vinaka me muri ni oni na maru taka tiko na vika ke de sara e bakaru take membale tiko mani na singa ni kua baka dawa tiko manda na nomu sa nomu tu baki de vaka sama na dawa sa ti manda o vena no ya katu ni sa dawa tali tiko mani kua en dua tali na nomu yang baki ni mbula dona kau baka dina taka ni sa toso tiko na yang baki baka sa tos tali tiko ngamai na alo matua seranu kai dono me sa tos tiko mai na alo matua dona kau mai baki la tiko na nongu rele suba tiko na nongu tos matanga baka tikiau kila di sa tos tiko na embaki baka so na ka elebun beka na ka nando kawai taka tu ninda sengone nda sa senga ni senga soti ninda kawai taka dua ya sombeka ke baka do la kutu mena bosa sa senga soti ni o turtu baka bimbi sa durunga meke dur taleke iliu rodinda ka ninda sengone anda geronga nga bango ndona ka o sa yalo kata tu sa baka sama takasaranga se na dava iko na dakava mona li so makina e vatu ya do talinga na ka baka anda sa senga so tininda kawitaka na raini tamata baka dambia ko kim do na sema tiko mai na kavini koa e do na ka baka din taka ni sa tos talitunga na mbaki toso mai na alo matua sa senga so tinio kawitaka na bosa sa senga so tinio kawitaka ile na kai sa rau-rau beka na nonda nanguna mantangango kila ni so senga ni o sabi o baru tuko na ningo okay baka sa mataka tuko na via ondo na marama na embaki ya sengono sengi tiko kada baki kina na value alisimo eviti o nau eta latinara ange tuko no ko via nungu leo endona ka baka dina takango ni sa toso tiko ngona embaki o ira na turanga e baka sanga i toso daki ngana non realo ai
Ia na kai awa se koe miau. Turo koe, o waka sama takana lewu ni aloa i o sa reda tungo na nongo mula ni matapu wale e roni sina i na tomba lewu o suwa. E na kia na lewu Yo ia na kai tukuno koe. Ia. O se ang mandiri ki la dhawa no mundu rai. O mandanga na ngonongo. E waka me roni ukaya sa tosa me na alo matua. Sa senga sutini e sona kai ndando dhunru waka. Ndoto tolna nando dhunru waka sa senga sutini ndaka waitaka. It doesn't bother us anymore. E bunga weekend na watiko e ndondo numbeka me na watiko ai. Sa tos tiko na mbaki sa rau na nomu marau na nomu ndrendre sa ndondo talanga me na rau na nomu kena tiko viko na yalo mo bosota na vekai so ke wakai ndua tuko na mai ndona kai senga ni senga beka nindina se waka ndondo numbeka se nona inaki tu mai me waka rau te kiko. Ia oiko sa ndono me sa rau tunga na nomu rongo adanga duranga me ke dur talike a senga ni ndono me nda bakatara me nda mai loma bimbi tu kina se nda mai loma odo tu kina se me kotambeka mai weekend na dunro se vadava se ndo toto watambeka wateke na kawa se au nau at latena rai itu no ko ia sa toso na mbaki sa ngai vanga ia na lewu ni alo ai o sa reda tungo rani sinai na tomba lewu suwa oni taka ni sanga ni vati ko ia veke mundo na sa do mai ni ko endo tale no nom de mbaki ni mbula happy birthday ndodon me toso tiko e kuni vaka taka na nongo ndongo nana itu kono ko au terun ko na iku sa mbaki vidango tuno ko sa e vaka bia o sa ndona vida batane mbaki o sa ono sanga bulu ka rutunga o se ni kila e dawe wakine ana na nona vosa tuno ko hai wakanga ukai o sa ono sanga bulu ka ro ne mbaki sa wit mbaki ni mure o sa ono sanga bulu ka ro ko samba di ono sanga bulu ka ro tal mbaki ya oni taka ni do sa tos tiko nei wili ni no mundo mbaki ni mbula sa tos wata talitunga kena ve kavina kai tos mai ve so tiko no nondo waka sama nondo tu wakini waka sama let go of things ko senga ni me kako ni nda mai waka taratu na ve kai so me rani na mai waka loma odo te ki kenda tutu waka loma bimbi te ki kenda tutu happy birthday ve kiom ni keve na maro taka tiko ni kua indo tale na nomuni mbaki ni mbula sivutongo na vai na ndua na miniti.
Radio Bulan Dua Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki buru-bura sema mai ngai wose yani. An original Pacific Islander Task Force and a radio Mulundonga to San Francisco, me kauti kenta patamai. Sa si watangoda vai na diwa na miniti me wakawa wakarita ka tiko niya non dei wasininga o na kaweto ko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force do na isongo-songo ka ndau tu takapakalebu na nonda wili se na nonda kilai se na nonda rongo o kenda na ngole mai na vei matanitu wakawasa Pasifika kanda sama i wakai tiko ena wano lebongo Amerika wakambimbi tiko we kenda to ena wanongo California ngo na nonreto itavi tiko se na nonreto na usu tu tiko ni nonreto Wingarabi na Regional Pacific Islander Task Force. Andau mai leo sarnaka, andau mai rto bakai tabi kina, na kena mai didi baki tiku mandanga, na nonda bata batongo na Radio Mbulando bata. Rto Wingarabi baka leo, baka ena tambana nimbula, na kena sangai menta baka raramataki, senda mai baka ungeti tiko, senda mai buke, na ngole mai ena wasa Pasifika, ka Santa Maitiko e na wano libongo Amerika. Dona non rito Wingarabi ka wakaidori tiko e na vida na bula sao te na bula tuneni ang bakiongo o ya na health fair, na Fijian Ministry Health Fair. Wakatamba kindo sarangabi kenda tona ito ke ka wakaidori kina na health fair na lorai wakabuniwai era tiko ni kina na wakailesi mai na vitambana ni bula ke de sara do Wingarabi tiko e California karatiko ya ni na wanoa ya ka wakaidori mai Petaluma. Awa sa waseo tiani ka una waseti ko nga me dova na ngona na wakaidori tali tiko kina ndo tali na non the health fair aya na Fijian Health Fair Ministry and sa tiko ni tuwa mena ge wakaidori tali and i teki wuni ang baki mayongo ruanon dolu rua sanga bulu kaba ka una waseti ko nga yani na bema dawa me beba kana numi tiko yani beba ka ungeti tiko mbaleta ni lebu beira se ira ke de saranga na wakailisi mai na bitambana nimbula e rangole ani ralaki Wingarabi and se ralaki wakaitabi and singo ya na wakaidori na dora
singa wakarawai na bula tune era nguali sarangayani ralaki Venga rabitiko ka senga ni dona ka e lavaki weekend amenda soma ena nonda laki wakanga taka na nondra venga rabi ena vitavi ena vitambana so era venga rabi kina me bakana kena le indikebi nandalinganda na hepatitis B free hepatitis B test laki wakaiduri talanga kia tumbuninra na matini suka ke na vida talitiko na tambana era ngole ani karli venga rabitiko kina kana konga utukunea sa wakaiduri talitungo na vitala noa men teke puni ambaki rono ndolu ruasanga pulukawa men ndua talitiko kina na nonda to health fair na health fair na Fijian Health Fair Ministry wakatamba kindua saranga membaliti kenda tona ituke kau kerera to tiko na health fair katarawa ke rao ni ratiko talangani kina na wakalisi mai na tambana ni weda bumbati ka wakatanga kina na kena ndo dikebi na matanda mulato ya indona ka kau kila eruna ka kila nindangan reba wakalevu ia senga tiko ni daurarau na nandalako ani mendalaki laurai na mata sena mbati do kila binaka ni sauli busar talitinga na kena isau ko ia usa sanga tikina o sa vital no tiko kena vatikerto na Regional Pacific Islander Task Force men vangarai tiko ani tiko bongo me adova na ngauna na gai bakaiduri talitiko kina na nonda to health fair kataraba me sanandu tiko ani na bakalisilesi mai na tambana ni beda bombati ka vakatanga kena na kena lakindiki bitiko na mata ia ena lomani bidanga na madha o mai ongo Ngai wakandita ke ani na tiki ni singa sana wakaiduri talitiko se sana wakaiduri tiko kina rodiu kango na matainingo na mena wakaiduri tiko kina na TB workshop member leti kenda to saranga na itoke wakatamba kindua saranga member leti kenda to na itoke sangnindo na kamen to na nuingaw kina se menda to na riba bimbeka kina loma rua tiko na meto lako se senga baletango wakatamba kindua saranga member leti kenda to na wakaiduri tiko and non reto balni lotu mai na winter ka waka vilju takituki no talatala lai seni angarse oia and andua tiunga na madhango na ge wakandita kani na tiki ni singa na ngauna ke na vanua e na wakaidori kina mendongole ani kina dala ke wakanga taka senga nindo na kaina somi kina ke wakao ni via kila na via kai somi mbelata na TB se o ni vili ndikebi na TB sarangasi na TB test mena la ke dhaka ni ngole ani senga ni na somi kina ndona ka ondo wasia wakalevu ni tali kina na nonra ngole mayu erna mai vinga rabitiko weekend na tambana ni mbulai so ni lemo na ngona esenga ni dona kai lava ki weekend menda soma i era ngole maya mer mai solia na tambana na nonra vinga rabi kasenga ni erangendo solia tala mai so na kani wakabinu vinaka so tal na dole ni wakabinu vinaka weekend sena gift dole na gift cards na gift packs and those soli mai na wakabinu vinaka takitunga ni ndala komandangani mendala ki wakanga taka na tambana ni venga rabi ratongo ale mekina indi na nga ni ndakila ni dangan reba dake wakalibo kenda na nonra venga rabi mai na nonra ngandrebi kenda koya ndo na ka ndo tali kina ka una senga ni oda na ndo wasia yani senga ni una oda na biba kongeti tiko yani and the radio mbulando vata ni dondono mentangole ani dala ke wakanga taka na vika so baka rara te kitu mai na matini tule bongo Amerika menta mai buke kina da sangole mai da samai baka tiko na matini tule bongo semani state California sena state tabatali tu toto bata ke tinga na tambani vinga rabi tiko so beka na kala lai sara na ndui tu ia rauni ndangole ani mentala kilo reba kabuni wai wasatu kono te tali tinga na tikinango ka na senga ni oda na wasia tiko yani ni senga wakalawa senga ni ndono merto na wakalisui kianda ke baka ndangole ani ndangan reba na mentali lo reba kabuni wai walimbula dabanga wakalawa senga ni ndono merto na tukuna mai oi ko senga tuna no insurance kito na senga ni rauni ngarabi ko ke senga na kanga rauni na dakaba ke baka walimbula ka wakanga takikina wakalevu na insurance senga rebikina na
Well, most of these hospitals sena wano ni laurai senga ni ndau tarunga mai kina iko waka pepa tiko se senga senga ni vau ia ke baka senga na insurance tona tarunga mai tona waka tarungi kenda sar tona ngai waka uti kenda tale se refer te ki kenda kina ndo tale na vanua rau ni ndala ki laurai kina waka wani wai ka senga ni ndana soma kina endo na ka we kenda tona tiko ngoa na Bay Area mai San Jose me Aveani Santa Rosa levo sar tiko na valni wai Limbula tikongo rau ni tole lure kina senga ni tona soma kina ndona ka tiko na Jewish Community Center, Jewish Community Clinic we kamdo mai na Sonoma County, Marin County tiko talitunga kina na county clinic wakatala kina viki mundongo na Alameda County o Kalandi kina bebuna vole kata roni ndongo leani na Alta Bates yana vale ni mbula ni na lotu katolika erto rautalanga ni dali lure kina senga ni ndana soma kina ndona ka kabakatala kina tiko na Ravenswood Health Center i San Jose ni wasotia wi Palo Alto ya bikinda to na tomba ni tomba ki San Francisco e sanango na peninsula menta didi sombu ya ni vango ki mea ni San Jose roni to laka na Ravenswood Clinic mai San Jose tiko na Bascom tiko ikia indo na county clinic na Santa Clara County Clinic e lebu to na banu era ni to le lore kina bakabuni wai sanga ni to soma kina ndona ka ngo sa o se tika ni na vida na mada sawati na kena samba di beto vitali tiko mai na COVID-19 ia da bakabini vinaka ni sa senga ni bakai liu ngo e sa bakanga na kena tobi kenda na matetaka da sa tobi matetaka nga vau ya ron to lak nga ya ni to le dula ke bakai ko bia kilai ko tobi COVID tiko se senga sa bakararo ta kitu na kena soli na COVID testing kit na home testing kit e bakararo ta kitu ron ko na lak nga ya ni so na panu e senga tiko ni somi kina suli tiko na matini tu ka ambita tiko yani na Radio Mbulando Vata na website raunio ninge request ka kina na nomoni home test kits ni COVID-19 ya ke bakai ko vikila ai ko baleta ni tukuni na kenga indue to COVID-19 ngo kila na kene bakataki kila sa bakanga na no mo matetakai ko nga iyo ke bakai ko vikila ai ko COVID-19 se senga lak ngayani o libang karama indo na no mo COVID-19 home test kit bakai ngataka na no mga mo na daw reida na kena expiration date etiko talanga na kena expiration mo reida wakanditaka ni serrauni ko bakai ngataka me rauni ko wakanditaka tiko kena ibi ko otobi COVID-19 tiko se senga ke bakai senga tiko talanga na flu shot sa kena ngona tiko ngo wakarau takitu na nondalu rai wakabuni wai o yana bikai so ertundungan reba na Regional Pacific Islander Task Force mendo mai wasai tiko yani na nonratu wasini ngonongo ena bikabi ni moniti ni sivina ba ena tinika dio na miniti unitaka ninta na do bakai ngataka binaka na tuku ke sara ndo mai wasi tiko yani and no do vata ngo na Radio Mbulando Vata to do tutaka tiko na Regional Pacific Islander Task Force na vika membaliti kenda na nonda mai tiko na bono libongo membalata tiko na nonda mbula ke na vika la tali soero ni na bukia tu na nonda ngole mai mendo mai toyabu na bono libongo America Regional Pacific Islander Task Force and a Radio Mbulando Vata Ongo na programo Warotaki man Regional Pacific Islander Task Force and a Radio Mbulando Vata San Francisco na kauti kenta patamay Bula binaka tini Matthew, ni sawa kuskusibe. Isa, ni bula binaka. O se vivi mandongo kina maulimat. Ele taka kina endona nito pakataka kana lilay. Yo leu kutaka pakatotolo. Ni bernir to yave ani na bulangi. Oi, o dea bakasanga. Erto bakasanga talanga ora to. Sarara saranga. Go enta so mga nakakana. Ese nita so manakena bakanga takina olo. Oi, okay. Nagsaraman dakilatiko. Maulimat, Valima Rualima Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitara sarani kina naba ni telefoni 125 Rualima Saiba, Vitutolu 5 ene kena itugutugu matalalai. Nada masaraman tambe buli kina dono no life insurance policy may ve Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakira nito tani katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna kabi ngaya kina maga ngaya sala ko mana check
senga tali ni biara senga saranga ni biara paling lai in time saranga mai so tantali warga tele tunda warga ko tunggo au saya lo wa bengo kamu bilang tak na kampani bilang kan gua na heritage link ni no bilang saranga senga tali itu nak kaya wakatar tutu na kena pakana kena pepo work itu ta kami so mi na kila kena tu mi na faka sen tu bi kena ila bulli waya minta samu kina kisi ni maron kina ngona mojuri paling bul kaki vai kar taka bodo na insuo Baya sarangana buna. The Lincoln Heritage Life Insurance dondonga so muna claim na lo mena rosang bulu ka banewa. Kaya sa ruwa namba ki otin na policy gaya na lenga di ko na beba si oray. Dawi mati sa siyanga. Raw sarana baka leo fo muna telefoni. Text mai kina was seva walu bandua tolu 85 ena kena itutu kumatalilay. Ena muna nga una na levo ni nondo so enda sa siyanga sarangan nikila na dapo menda baka talutaka buka singi leutaka siya baka kapitak ni kakuni lo malenga sa tipin dono munua raw ni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na bay matanggali kaka na itibgina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bay nga ni kinang gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gay baka loka tabio ka kena kozlo surua otat ni gelago bata na kena pai ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Era sarang ano direct message virto giringa kina bitu sa bitu tolo dio tolo dondo limono se ang wala sarang ali tumiko may nanomota na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. Era talang ani rotoli dilibota kan na kemo katalo wasing lebo sa wanga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nungu chisu nungu banua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu be kemada we California. Vima mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Senga dina ni kara rawa na vaka vaka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau we kenda to na senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kanda o dren na to beto seaki erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nong ni boli rawa sara we tartarngayani na telefoni diwa 21 saibarua merto bakarotaka katalada mai na nong ni boli ena kena ngona to tolo tua Divine Pacific Food Mart Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Number di telefoni Diwan 21 Saivarua. Erto ngarap talangan ikan alay waka suburian ni nanomu yaya. May nanonood to stoa kina nomu mati ni katumba. Na radio Mbulando vata sa sivitangona vai na rusa nga bulu kabana miniti ono itaka ni bulan binakatiko ono itaka talangani rango binakatiko yani na biolibuliba ni radio Mbulando vata sevenga na vano ni samatiko makina ena kavini kuan duindu tiko na vanoa duindu na ngauna duindu talitiko nga na singa kanda may samatiko kina vakapina binakatiko ni round indo may samatitiko ena nando vata vatongo na radio Mbulando vata ena kai tali tukina na toso ni ngauna na technology na gonongo waka samataka na vida na baki sauti sa ngamatanga ni round indo vitala noa mendo vi raitiko renre matanga indo vitala noa na talibon indo vi diaki na libangara phone card na boli phone card go se ronika na baki sangapulu sauti dali vangara phone card tiko santa mai tiko na vono levo go Amerika se Australia se New Zealand se bermante ni mutuki New Zealand Australia ia o na numani na vata le tumbek ngayana kena lako ninda via vengiria ki se mentangiri viti and na vangara phone card ia be kito Amerika dona ngona ya ngona ni vangara phone card en tombale mendali vangara o tianga isenga ni stoa ke venga e volita kituki na phone card tiko
tunga na stoa e bolita kikina phone card na wakambimbi tiko na liquor store. E ngana vanu endo bolita kikina na phone card sange li voli mai da sange mai liu mantanga nanguna e senga mantanga na cell phone. Iko sange la kuma sange me kire mbu ngone tale ko vinga ravi tiko kina mongi kire ko mo bakanga takana na tale boni mongir kine viti e andona ngona ya o tia sange la kuma na phone card na tale boni na cell phone sange la kuma na cell phone sange la kuma na bikamba ni so baka na viti talk viti talk se na Figitel ko vaya mendangero ni ngir kina top up takatunga na no account meron ni kung gay dong gir kina sang wala nga ni kilasa na sonango na balabu ni vital no sa ronin do nga nango ni no vital no o titu ke arroz ang ulan dola $5 na musa sang wali tu ni kila na lako ni ngona na kena totol na ngona kena totol tali tinga na toso ni na iso ni talibo na kena soli butu na bibosaki nango asang sartunga ninda so mo indor na kan inda via vital no se mania se wura dava se mani vaka dava na via wakini vanu endo tuki na sandarau ni na vital no tunga ka o mamuta ni sa raro talemandanga na nonda wango ni ko vital no iko sa video call tu e ronu kani senga soti e kota tani na bakanana numbeka bakararo takan na tubia waki ya do talenga na ya sana roni da tu vital no kina zeroni to reda ni na kena sa bakarara takitu bango na vitala no bakambimbi na video call bakambimbi na messenger beka kena tutali sona app kana Viber kena WhatsApp karanin rosa vitala no robi rai tukina ili butalanga na lenga kuta mai se va beka na no mundo rai ya da bakavin vinakatiko na toso ninga una karani sa rawa tukina bango na no to vital no sei buru-buru davam do tume kinangori ke to metal no takatiko ani na beka ke to lako do romatiko and taini buru-buru ngo and neto venga ravitiko ani na radio bulando vatan do kilavina kan do rongo de vinaka tu ia o vaka sama takasartiko na ngo setiko ngo vaka sama takatiko na ngo vital no tiko ke na to na ngo na na mada sawati e tiko bole ani video tatali lai watake na ndo na makumbun rau makumbun rau go sengia makilima o tiasa tukuniwe makumbuna ni ko elisiwa na lisia ni na siwa sanange me wa tu nga ko betke tutu me nange nandura singa nange listelen kina na siwa me da betko mengo go sa mai bula vida tiko ngo bumbu na vingo na kete ngai ro vital no tiko sando tukuni tiko me biko wato tolo mai ndi ni ro vi rei tiko talo bodi wato tolo mai sanange woti na gona dava na no musiwa o sawa da na waraki ko sa mistake ko bumbu ya watiko se mai daka tiko ngona siwa se ngani madala waka dava manda na balavu ni no musiwa tiko na vanu siwa tiko kinangori waka ni vena tiko ani ko ni takani na waka manda takatuna idola na vesere so endo vakatangitaki tukani na radio bulando vata kina vitala noiso endo vakaidur tukani na nonde wasiningo no vata ne via kavini moni tikina vakarombuka mai na tolu kena vitu na kaloko. So si butang no vai na rosa ngabul ka walu no miniti na sera kataramangobe vakambule tukani kena ve Michael Luiviti santende. Dende ningai sema mai vakanuni benaka tukani ve kimdra mai vingo San Rafael. Wakatala kena ve Cheke Penisoni dombula binaka na vetinani mai Santa Rosa au nitaka ni dombula binaka tiko wakatala kena ve Bilsa au nimbula binaka Bil wakanuni binaka tiko ani ve Kimani wa seko ve simbula binaka nita santende au nitaka ni dombula binaka tiko mai Sanangori wakatala kena ve Apisalome na Kaudiri bula binaka nita ke kimdo ke na sema tiko mai Aloha Land wakanuni binaka tiko ani ve Kimdo wakatala kena ve Adura Seru Kasari ni bula vinaka wakanuni vinaka tika ani vikimdo na sema tiko ngori mai wele kutu au ni taka ni ando bula vinaka tiko katotoka tunan raki mai wele kutu ana kabi vinaka ni moni tende ndai sa sibitongo na vai na rusanga bula kadio na miniti ni bula vinaka. Sana no le ani, na que no me musi mo kila, o lenga bakata.
pasangan nimbula Wakame tao Maina ituva tuva Tola te ngalu Moliena bosota Keko tangi o deitale Mena rongoda La posto malua Nengauna era vata Meiko ongori Sayu sukuni no musala Mebakani sama tua Nabitu ngai ngata Ola serau Bakana singa kai mara Serekna mamamu Ukeyani urabura Nongu mbembe kaula Metusia nongu nula Siwata na ya longu Nekemu mito toka Nimegani kede kodongata ovaluta Nimegani kede kodongata ovaluta Cosa mai ronandi Minomu isoli soli Kovukaya sangu Naruma raubori Iundau lumani Kakeden daru rawata Melutiku nga kota manga Dedere sara Serekna mamamu Ukeyani urabura Nongu mbembe kaula Maitusia nongu nula Siwata na ya longu Nekemu mito toka Nivedangi kede kodongata ovaluta Nivedangi kede kodongata ovaluta Bembe kaula Bembe kaula Serekna mamamu Ukeyani urabura Nongu mbembe kaula Maitusia nongu nula Siwata na ya longu Nekemu mito toka Nimedangi kede kodongata ovaluta Nimedangi kede kodongata ovaluta Nimedangi kede kodongata ovaluta Bembe kaula Bembe kaula JJ's Food Shack. E tigo kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalos e tabioka. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na keni kana. Kay tigo talanga na nono specials and lomo ni madawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manray pai kay na bunga tale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundo limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendran beka nang wala ni kibalilo tino puko ni oso pakadada ka? Sendra kita beka na itos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, Nongu Chisu, Nongu Banua. Ruwaga na bima maniona na kabili buko lulu bay Kemondo e California, bima manindu na singilewu ni lotulewu bay Kemondo e Viti, and a radio bulando vata San Francisco, me kauti kanta vata mai. E senga dina ni karaurawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu Macau. We kenda to na senga tiko nindraiva, se senga ni waka motoka kanda u drendrena no te tuve to seaki, erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nong ni boli-boli. Rao sara,
Vitartarngayani na telefoni diwa dua ono toluva diwa ono saivarua. Merto bakarotaka katalada mai na nomni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Dua Ono, Toluva Diwa Ono Saivarua. Ertong garabatalangan ni kena lewaka suburi ani nanomu yaya. Mai na nondro to stoa, kena nomu mate ni katumba. Kasaranga. Oni rei do tokongo, na kena rai. Dua ngana rukuni buni kau, dua beiran ng tingitaki, Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. Ano bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Simon Bayan na tinamniti by kamo ni Amerika. Singa lutulay mo ni Simon na tinikantuwa na tinanamaniti by kamo ni Maybiti. Ano Vito Koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a radio buladong bata San Francisco met kauti kanda bata man. Doon ba katutulot ko? Doon sa alam pala mo din Sa permantangan to bulu-buling gaya hotel itu ni stoa. Tolako. Sini niya na stoa wala ka tungang maulimat. Kaya binakan ni satu kit serngaki na nakatungan reba mempeleta na noto to ilalako. Kaya binakasar nga. Boleh roti karibatnya ni kina. Dato birto na bisi nga nakarimate ni said means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga na bukas ang mo na bisi. Karatal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do baka para ucu beka kina do na ni matu bale, senong do boli nga baka matawa. Wali to mata kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so, kanda un rendre na kunea. Tu raw talang ni kota nom ni boli ke baka ni tiko men na Marine se Sonoma County, kan rendre nom ni vila ko haki. Vitar tarani kina nabani taliboni, 125 saiban. Vitu tolu 5 vitu na kena itu matay lalay. Mauli mata, 25 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Na radio mula do vata sa watungo e rua na maniti me 5 na kaloko. Na nonda iwasi ningo na vata na kabibe na ka ni moniti enda indai ni ka tolu sanga vulu ni singa ni vulu kotoba. Kila itiko bekito na vanole bungo Amerika ni mataka na Halloween ya. Nagabitang no takani na Halloween na nandona ngona leka-leka ngo kapakatal nga kina na vida na itukutuku ya adara tiko mai me mai rongo ditiko yani na nande wasini ngona ni rongo mai val ni songo ane kabibi na kanikua ya ngona ngo tindo mandanon di tabisere kono beba kambula tiko yani kina wekim do na sema tiko mai na kabi ni kua bula binaka inoke ngarau binaka bakalibu na sema tiko mai toranga taubu wakanu ni binaka tiko yani wekim do kedesar na sema tiko ngori mai Australia kapakatal nga kina be ilaitia tamo imbeka ni bula binaka tersia mandingi mbuli baka nuni binaka tiko yani sebinga na bono ni sema tiko makina oi mai na ratu su kona road mai na sese isa don bula binaka baka taba tu nan raki mai batini wai oni taka ni mundre binaka tu senga ni badito no uda baka nuni binaka tiko yani bikim do baka tanga kina bikim do na sema tiko mai Bill Cosby ni bula binaka Bill Cosby baka bula tali tungani bikim do na matubu bali na kaubesi mai Santa Rosa katala kina vikim do na sema tikongori mai Hawaii mai Aloha Land vakanduni vinaka tika ni vikim do ni ondo bolam vinaka tiko bolam vinaka pisalome sin kuradiri vakanduni vinaka tika ni vikim do kena nomdo matabu bale kono be vakambula talitunga na serongo vikim do ke desara na matabu bale na lodo vakanduni vinaka na bukuni sanga tiko ka unitaka ni ondo bulan binaka kedi tiko vakanuni binaka tiko ni na toso binaka na sasanga na madhango ke na vika tale sa vika kede sare sa tuvani tu vakatala kina vikimdo na lewa ni toka na motu mai mbulia ona kandavu ni mbula binaka sevinga na bono ni sema tiko mai kina onu itaka ni mbula binaka tiko vakatala kina o ira kede sara na nomani ndi matabu vale ka vakanuni binaka talitunga vikimne kede sara na ngone buli na tumbu ndau ni be susu ke kimani nangasi ni buli o vakambota ni oni sana vaka rautiko na nomani na vitarungi kede sara vaka iduritiko na madhango ke na madhao katumai wakanuni binaka ni oni sa vaka binaka tumai na lamani yang bakiongo ke mani na ngone buli vakatala kina vikimne na ndau ni be susu nangasi ni buli wakanuni binaka tiko ani na buku ni vaka rau ke na vitarungi na madhango vaka bula talitunga ni vikimdo kede sara na sema tikongori mai Nandawa au nitaka niyo ni bulan binaka tiko mai Nandawa
Ko me nono mendo tiko bakatan laki na veke mni kia na venga ravi tiko na vevo no ni venga ravi so veke mni na venga ravi tiko berna tambangase na veval nimbula so ni sema tiko mai na kavi ni kua nimbula vinaka. Mangala
Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio Bulando Vata San Francisco. Mekauti kanda vatamai. Vedangana i tukutuku e adorati ko mai na kavini kua mai lewena tiko ani na nonde wasiningo na ni rongo mai bala ni Songo. Wakawini vinaka tiko and kena wako tiko mai na vei tukutuku e so. Sanga tuku ni so mina kena mai kadhi waki tiko ani na nonde wasiningo na vata and vea kavi ni moni te kena wakarombuka mai na tolu kena vitu na kaloko. Mataitunga ni tukutuku, rori tukutuku e adharati kumai na kavi ni kua mataitunga ni tukutuku ngo mai berto na Bulla Bay Volleyball Club. Bulla Bay Volleyball Club non rito sa sanga tiko. Ndona ka rito sa sanga taka tiko na laulawa ni sena timi ngo na Bulla Bay Volleyball Club e Hayward, California. Visuriti ramba tiko yani ke na non rito sa sanga ngo. Na waka e kavi by Drinks and Grog. Food provided by Drinks and Grog. Oi, kene bale na $5 na iduruduru. $5 na iduruduru. E oka ngā kina nei waka e kavi ia ke na ngunu ke na angoana moni na kei vulia ngai. Koe a $5 oka ngā kina nei waka e kavi na ngunu ke na angoana o ni sana ke li vulia tonga sana voli take tali tonga i kia. Ngoe na wakaroa i ngoa ni ka wani singa ni vula November. Wakaroa i ngoa ni ka wani singa ni vula November te ka vutiko na 5 na kaloko na kavi ke na 2 na kaloko. E na mataka rito na wewa kamaru te ki tu kina na vonga ke munia ke DJ Rons. Wakaidhoritiko and na Turf Bar. O ya na Rua 522 Main Street Hayward. Rua 522 Main Street Hayward and Turf Bar na wakaroa i Sarangango nei ka wani singa ni vula November. Tukutuku katarawa baleta tiunga na lotu rito gona mai bertona i songo ni New Methodist USA. New Methodist USA na lotu e na laki wakaidhur tiko mai teko wutiko na we wakalotu taikiongo mai Canada e na wakaroa ni katinika walu ni singa ni vula November. Wakaroa ni katinika walu ni singa ni vula November ke na singa moniti na ikaroa sanga vula ni singa. Wani madhawa ni wakaroa ni katinika walu ni singa ni vula November ke na moniti na ikaroa sanga vula ni singa ni vula November. Teko wutiko na lotu na we wakalotu taikiongo mai Winnipeg and a Mitchell Community Fellowship Winnipeg, Canada. O tio ia sanangai tosa sombu mai rango na wakaidhur tiko na wukelulu na ikaroa sanga vula karua ni singa ni vula November. Wukelulu na ikaroa sanga vula karua ni singa ni vula November. Wakaidhur tiko na fellowship and Talanoa session o katalitunga kina na wakakavi kana wakaidhur tiko na Yum Buffet and Grill o ia na Vatolu Saiva Florine Road, Sacramento. Yum Buffet and Grill and na Vatolu Saiva Florine Road, Sacramento. O tio ia na kai wakaidhur tiko e na wakarombuka na ikaroa sanga vula ka wani singa ke na wakarowai ke na wakarombuka na ikaroa sanga vula ka wani singa ke na wakarowai na ikaroa sanga vula ka 5 ni singa ni vula November. Wakaidhur tali tiko na lotu e na Embassy Suite Hotel mai na 272 McKinnis Parkway, San Rafael. E na 272 McKinnis Parkway, San Rafael. Na tukutuku matila lai, membaleta na lutu dhakabatongo se na wewa ka lutu takiongo ninga we tartareani ke Senior Pastor Simeon Mbale e na taliboni vandu 5 walu vavitu tolurua ono 5. Senior Pastor Simeon Mbale e na vandu 5 walu vavitu tolurua ono 5 se raunio niwe tartartalangayani ke Senior Pastor Savenada Tivanga e na vitu saiba vitu 5 diwa saiba 5 ono 5 ono e na vitu saiba vitu 5 diwa saiba 5 ono 5 ono e na rutinga ni tukutuku ya dharati kumaina na dewa sininga na ni rongo me valni songo e na kavi ni moni tendendai se mani songo dhaba do sama ito ya butakatiko senga walangana banoli bongo Amerika o katalitunga kina mai na vese burbur da banga oni do sema tiko me kina radio Bulando Vata we kem do talanga mai na non mai viti rauni oni do bako tamai na nomoni tukutuku ni sasanga and vi songo da banga oni lewena tiko me mai kadi vakitiko ani na
radio bulan do bata sanga ni somi kina dona ka dona ngoni salango era ni na bebu ki tuku kina na nom do sasanga na radio bulan do bata na me kena mai kadi waki wali tuku ani na nei to bata bata ni wako tamai ni tuku tuku na messenger we una buninda koa se pedeli na novo se o tali mata kimbau ka rautalanga ni bitanga mai na nonda to bata bata ngo na radio bulan do bata sa watunga 5 na miniti me 5 na kaloko na e kabini kua na nonda i wasi ni senga tiko ni na ndua na nonda i wasi ni ngau na ni thawi ka lawa da rungu di tiko na bea kabini moniti kando benga ravi tiko kino Mrs. Titili ana itini ndua tio ngana o so so leilai na kabini kua i senga na lenga au sanga tiko mindua me kito na me vital no tiko yani membaleta na green card lottery wakambimbi tiko ni sabo leka sartinga ngo ni na leisongo na wakale fomu ni green card lottery ni ambaki ronondolu rosanga buluka ono koa ia wakanduinui ni raunindua ke rona vitar tararawa ene kavini kua me kitona me vital no tiko ni kina bebu ki tuk ngā be waka salata ki tuku ani ve kiamani na navu tiko ni se loma rua tiko mbeka wambute se $1 tiko ngā goa na gai songa tiko ena ka vida ni singa ni bula November ona ge baka data ka tali tunga yani sema tunga mai kina radio bula ndo vata na sera ka tarawa ngona be baka bula tunga ni kina ve kim do ke de sarna sema tiko mai na kavini kua ve ngana bono ni sema tiko mai kina ni bula vinaka Paulini wa soi ni bula vinaka vakatala kina ve di lady di bula vinaka ke kim do ke de sarna city Cruises. Onu taka ni ando bula vinaka tiko. Wakatala kina ve lisi ulivi tindrendre ni bula vinaka Bruce Salambongi ve ngana vono ni sema tiko me kina na kavini kua. Onu taka ni bula vinaka tiko wakatala kina ve toranga tau i no kengarau ke kemdo ke de sara na sema tiko ngori mai kemdo na sema tiko ngori mai nandawa wakanui ni binaka tiko yani vikimdo talangana sema tiko mai Australia ni mbula binaka. Soltar, e corro tu
sini nondaru mula. Kamani evereli enarua rua serendalikina meu sambi uvenua kiosi terelia saruya wandina lulunialo mbue urui masita Mbunambiau maitakali ia melatikina nondaru veindinati esabuna mekana tuveio aqui isamekua nivakasiwana veindinati Sini nondaru mula. Levata tovolei narula kodaruma kotiova mekamba sini nondaru mula. Kotiova mekamba sini nondaru mula. Kotiova mekamba sini nondaru mula.
Peni sini asi oia kira tona muinga o trio santende ndangai mai rongo da tali tiko nando manrato ana non de wasini ngona bata na kavene moni tende ndai na radio mbulando bata tolus ka tolus sanga bulu ni singa de bulu kotava o kanu ni bina kitiko ani sivinga no bono ni sema tiko mai kina na kavene ko kira tiko no mandro be soti na be wakani ndro sa o de tiko no wara kana no mandro sere binaka kavinaka na bosata vakandende se vadava Vinaka. Wakanu ni vinaka tali tiko yani, wikimani na senga tiko ni kilana singa dhaba, sene kavida ni singa, e nangele songo tiko kina, na wakalia fomu ni Green Card Lottery, e nangele ki songo tiko, e na kavitu ni singa ni wula November. E na tinikarona kaloko, tuko ni tiko na tinikarona kaloko, ni singa lebu, ni singa ni kavitu ni singa ni bulan November ya na Eastern Standard Time o ya bertoma New York kene mbale ya tini karona kaloko ya kene mbale na diwa na kaloko e na mataka tiko ya diwa na kaloko na mataka wiki tau ndoge daka te kimdo tiko mai viti o bambuta ya e ne kaono ni singa ndo so tiao ne kawalu ni singa ne kawalu tiko ni singa wiki mdo mai viti e nangai songo tiko kina na kena tarai tiko na sena waka lefo mo kena Green Card Lottery. E abe kimdo na se ngai waparo tiko, sendo senga tiko ni kila, sendo abia waka lefo mo ndo ngai senga tiko ni kila, sendo ala tiko nga se sa songo, ia koya na ngai songo tiko ne kawalu ni singa ni bulo November we kimdo mai viti. Ka unui taka. Waka nui niwina ka tuku ana wikimu ni o ni sa waka leo fomuoti, waka nui niwina ka tali tunga ana wikimu ni na sa waka rota ki kimu ni tuku mbeka ni sa waka leo fomu ena mbaki sa oti, mbaki rua sa oti ka ni sa kila tiku nongonongo ni sa rau na nomuni Green Card o kila ni senga ni ka rawa na kena domandanga na kaya sa tarai mai na sa dingitaki na edhamuni o tia na weka ke de moni nangai waka ya dora moni na waka rote ki kimu ni tiki na waka binaka e tamani daka lebu toka ia o sa waka nuni binaka tiko yani ko ngaya ke waka o ni sa mbitara tiko na edhamuni o ni sa waka le fomu rawa ndona ka o kila na ngandrebe waka lebu tiko ya na silini waka rote tiko mandanga na silini do tal na ka ke tundo vital no taka waka lebu ia ke waka o ni sa nanuma tiko moni na ngole mai na numa tiko moni na ngole mai in dona kawenaka moni na wakawa rawa moni wakarota ki moni kina e na no moni sa sasanga tiko moni lako mai Amerika o ya moni wulin reiva be ke moni na sembera tiko ni kila nan reiva dona kawenaka moni na wulin reiva rao tiko ni mbera ni oni ngole mai kina pono libongo se walange Australia New Zealand wakambimbi tiko matanga Amerika mbala tendo nrenre na vito se aki se na public transportation nrenre ka nrenre talanga mona mai gai wawa tiko mindua na we kamu sindo na numi tokani mena gai ko tiko na bono sasanga tiko kina bakambimbi ninda kilanda ngole mai na vangara daka e na rawa sarva kalibu ke bakaunge ngole mai o sakila raw toko mai nan reiba ya ndonga na ka keto ndo vital no taka bakalibu ka keto bakila bakalibu na kena keto saba kandina dina taka kede o ya wasenga bakandutu nin reiba mai viti nongola ko mai Amerika o sange kila na kena ngandrevi mi on reiba I needed to drive koe
koia osa vaka taki o saranga kina senga ni mai rau na nungu mai bulin reba vida vata toka na nungu korni bulin reba au mai durkina o kila ni sonangona sa anda vakai ko sa bina kata vata tola mon reba o sa reda na kau sa kila ni ko sana rawata o tianga mai sonanga sini buli kila rendo malu tu or they just go by the books sonangona endo vaka tumbara tale wiki anda ya koia e na donangona ikona donangona levu na i labo na mai wakalusi tiko na nomu sasanga tiko mo bulin reba ke wakao sa yado me ke onge me bulin reba. It is not cheap. Ko ya binaka kina ke wakao se tiko mai viti o sasanga tiko mai walangi. Whether it's the US e Australia se New Zealand se venga na banua. Ni sasanga tiko ni kina. Balete ni rau na bulin reba mai viti, you might as well. E ando na kairo ni kuna dhakawa tiko mo waka rau tiko kina na nomu waraka tiko na kena madhala. Soli waka sama tiko ngani ane kawini kua se venga na banua ni sema tiko mai kina wakanuni binaka tiko yani wakambimbi tali to nga ve kiomni na senge adha tali tiko mai ni kua e ndua tali na nomni ambaki ni mula ve kiomdo na waka rotiko kina vitarongi nga sini vuli ve kiomni na ndoni ve susu wakambimbi tiko ve kiomni na ngone ni taka ni sa toso binaka na nomni waka ro maika ko tiko na last minute cramming wakanuni binaka tiko yani ni sa sivitangona 5 na tini ka rua na miniti na sera katarawa no ve wakambula tiko kina ve Charles Polta Bula binaka Charles, binaka wakalevu na sema tiko mai wain te lide te levu. E na kawini kua wakatela kina ve langi binaka. Totoka na edha muni, au ni taka ni uni mbula binaka tiko iyo sandi na sarai. To sana waraka toko mandanga na nona ngauna. Wakanuni binaka tiko yani binaka na sema tiko mai na kawini kua. Wakatela kina ve Solomon i turanga mai muri ke kimdo ke de sara na sema tiko ngori. Mai na Zion Shopping Center. Mai tawua, au ni taka ni tosa binaka tiko na venga ravi and singalevu ni kua wakatela kina ve waisea bushanti wasotia waisea ni imbertiko ani na nomuni sere au ni taka ni na maro taka na sere kataravango wakatamba kindua saranga vikimani wakatela kina ve Paulini ke di lady di ke kimdo ke de sara na lewe ni City Cruises and City Levongo San Francisco wakanuni ve nakatalitunga ni vikimdo and vuko ni venga ravi venga na bono ni venga ravi tiko kina ni mbula binaka sa Sibitangona 5 and tini ka 3 na miniti.
ena muna ngau na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na tabu menta baka talau taka buka singi levo taka siapa kaya kapitak ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua erau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na vei matangali kaka na tipina mebaka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bayangani ka ng gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gay baka loka tabi ka kena coleslaw surua ni gelago bata na kena pie ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California era sarangan no direct message virtu giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo dondo limono se onga wale sarangan itu miku maina no mota ena dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California era talangan ni tolo dili batakan ne kemu katalo washing lebo sa waka kabi ya mai Santa Rosa Kinabato JJ's Food Shack Santa Rosa California. Yavalata, Deonangai Velata, and Radio Bulan Duavata. Wait alone te kina na bika membaleta na nondong bula. May weira na kanan daw may natambanan ni bula so. Nasi na puniway. Rangodan na bana kaloko na Vega Avenue City and a veto ko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni Life Insurance kanganitikan na kaiwiti Amerika. Nungu chisu, nungu banua. Dorongovi na vima mani ono kina vitu ene kawni bugululu we kemudawe California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemudawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongovi ene Radio Bulan Dovata San Francisco me kauti kenda vatamai. Kemudawe kanda utunga me viti. Sa waka matalaw na namundo kovati. Sa lemo na kemudawe tinika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow, wupo, dasa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kinurnibondo kinambele. Pai, correct. Da boleh may we. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na maulimat. Tok ngangko i Santa Rosa. May we? Na maulimat, wele. Doko na nonda business na ngoli tau kay Amerika. Doko sa may. Do may boleh na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Nanonda biti, ke ngasini buli paulangereki. Rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotulep ve mundo e Amerika. Tini karona kaloko ena singa lebu ni baka romboka ve mundo mai viti. Ena Radio Bulan Duavata San Francisco me kauti kenda vatamai. Radio Bulan Duavata me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai wase yani. Kongan revi tu eke
Também rongo de tukanando moi Grace Voata mai langa ser tukani vatkirto na yanu boys to toka nando monrto ya samai Oto kina goi rua sanga vula ka walu no miniti me ono na ka loko hana non te wasini gana vata ne kabi venaka ni moni te andai ne ka tolu sanga vulu di singa ni vula ko toba ke wakai singa mataining ona no moni sama tiko mai kina nonda wata watongo ke reitunga ke raoni uninge wase toka ngai ani dona like dona share follow us on our page and Instagram wakatelanga kina na YouTube channel ke wakai raoni uninge indo subscribe tu kina YouTube channel dau makasara rautelanga ni na gaindo rongo de tu kina na vi parakaramu ke sara endo me rongo de tu ko ani na vital no ke endo wakai duriti ko na di wasini gona and vi akabi dongele imbitu ka ani na radio mulando bata YouTube channel ka rau sara ni na gaindo rongo de kina o klani bunga bikante endo oso tu wakambimbi ni radio mbulando bata na wata bata tuki na goe da rongo de tungana non da taliboni rau sara ni da rongo de non da taliboni ya Okelani senga nindua tiko wa se rawani na wakarorongo tumai na lomini wana ya uto dhokana ya wato dhokana ya ua yai ko ya ndo mbitu ko nikina na YouTube channel me rawani ningendo laki rongo da kina na porokaramu da wanga ni na bi rongo da tiko kerebi boso tiko ni senga ni mai rongo di rau tiko na ndi wasi ningona ni dawi kalawa ene kabi ni kua na bukungani ndue tiko na oso salilai kana wakanuni tiko ni sandanange mai evento mani tali tiko ki Mrs. Titilia nitini and on the wasining on the dawi kalawa and a moniti mayongo sawatonga rosanga ka vitu na miniti me ono na kaloko dona ka ua waka wili katiko na kena wakandina dina taki oroni kaya ningo ka o kirekum ni waka sama tak mantangango ya esa waka dina taki o irana do waka dindike na nonda do waka nga taki tiko na nonda taliboni senga ni vinaka vikenda no waka bimbi tiko waka sama tak na vika ke de sarenda sa ka hotu no ngongo sanda waka nga taka tunga kin na taliboni sa senga ni waka na kainda kila tukina na taliboni sena usutuni kena waka nga taki na taliboni me waka nga kila na nonda ngiri Vitartar ki nandua sen dua ngir mai ya nangon ndo turki na no taliboni ya sa seng ni baya sa dekla ki tu nangon ko na email weekend na daka wakanga taki wakalibu na email sa tiko na nomu taliboni na nomu na GPS sa tiko na nomu taliboni na vekali lebu na vekala lai ke denda dakawa tiko sa tiko na no taliboni na sarele alomandanga da sarele alomandanga na apps ke denga roni ko baka samataka rawani ko sarele alokina raw talanga ni ko na reida kina se ona wakanga taka kina na nomu taliboni yo kila na dava sa wakandina dina takengo na non wakandina dike tiko ni senga ni binaka na nomu wakanga taka tu wakambalabu na nomu taliboni mindona ngona balabu mo sa tortuki na nomu taliboni au goa se wili kasara na vida na mbaki sauti na kiana sa wakandina dina taki ni levu na mbada wakasama tango levu na mbada levu na mate senga walenga ni tabi mate me wakana ranu kana mus ni ulu na tumbu ni nraba ya senga walanga ni koya ngo na mati saranga na ngomu like physical ailments physical wuma ina nomu wakanga taka wakambalabu na nomu taliboni wakasama taka ngo ni kutorti kuna nomu taliboni wakada mando iko o doutor na nomu taliboni bango sio sa dubara sombu tok nga bango levo na ngona da sa reani na tomate sa turto nga bango na non taliboni esa na dubara sombu tok nga bango o tia sange laku tiko watingango so for long periods of time nambalabu ni ngoni ko takapatinga kini ndonga ni buki o baka ya dora tiko duwa tinga bango o batingo ya ke baka ndo moisi nanda kumu se senga beka ni ndo moisi nanda kumu na vale litinga sana kila mai sana tiko butos tiko na baki sanda no vakila tiko mai ni na moisi nindaku na ndomonda niko sa na duwa tinga bango ana kar sa bakandina dina taka na kenantau koya ni ndanda bitiko niko ka minda sanga minda ka ko ni bakamata taka tiko weekend na kala me dorango na balabu morrido tikina na taliboni ultimamente cambio manta bakatiki na taliboni wawoki kuni corrida saratu mantangana no taliboni ngena kabe na kinangongo eroniko ke baka warong tik mantanga na radio mbulando bata you don't have to be watching
Osa warong tinga main radio bulan do vata bitu tu vati kiti kebango ilalanga se na no motoka on reva se o takapiti ngana kau takapiti koroni ko vakarongo da tiko na radio bulan do vata na kau tuko na tiko senga ningan revisar mo liva warra tiko bango o vai roba sartu bango wawan rava sartu ngana no telefoni balete anak isaba kandira dir takin isaba kabule anga tiko na no mo kila na ngomu saramatanga physical bakalenga na nomu baka ngataka baka balabu na nomu taliboni na nomu baka sama na matamu dona kango sa baka dina taka sartinga ni sana rai sartinga maingori au senga ni tanra ni usana baka mataili lo tu bango sana baka matabatiko sember ni auronika o sember ni adava ni na mbaki mi wa kilasi wa na makakina ni unangele vaka matavaki na ia savatingo ne ambaleta nindo liu na daka da rede tiko na screen vakatanga kina na no taliboni do tala kao ia ngonongo sa tiko na ratu na matili lo rondandara tu na tukuni do yadana tu na screen savers roni da vakanga taka ke vakamenda na sanga menda tango maka na matanda mai na the glare na kena serau tu me bango na nomu screen se na nomu taliboni na vikava ya sabakandina dina takitiko ka Rabakasala tiki na rabi bakasala tiki me kina na kena tau menta sanga menta na baka bena kataka na tiki noya ka ko satini lebu na ngona menta toru tu bango na taliboni mo sanga iduvara tu. The reality is lebu enda tiko mantanga bango ibale enda reani san duin dambenga na tona ngone tomani ngone tina ni ngone duin dambenga na kona endambi tu kina sa ia sartunga bango. En duin tina nakabaka dirloloma ninda baka samataka balete ana bono satos tikina nondambule nangunungo ia tiko ngai en weka senga ni vinaka na nonda baka ngataka bakambalabu na nonda taliboni en nanguna saramantangango within a state senga ni baka samataka vinaka nangunungo but it is happening within a state ertu suta ki i Facebook tiko sutaka na Facebook and kena do biu mai wakasamataka na Facebook ke bakai ko senga ni o kinda and pida batana oi ko sana va sarab tunga bango o tindan do tal na video o tin do na video li lak tal min do na video o ti amengi bole mai bango o irna sarabango rira sarab talangango so then you're tempted ona temma ki iko mo sarrabatale na video lako mai se kai sona volleyball ke bakai ko volleyball na ge batungo volei tu me bango those who bought that also bought these items. Check out these items. You might like these items. E vasar tunga ya koe baka me ko sange on reti tunga kena me sa baka buna tunga na nomu sa o sa kambi tunga kena na nomu taliboni yang ona na buna ertu within a state sa filing a lawsuit against Facebook baletang ono ya so iyo o bakasamataka nakakeda kangani bakasama discipline sa tu sangam tanga me tu baka binaka tekento undo tiko na nungu malum ko na sarele alo ko na davon ko na sarele alo ko to lako tiko mai na episodes vida batutu na episode one episode after another sando ndina nakaba kalusingona sandang isang ating ngamen to baka binaka tekikante se vadava sa mo voto ge rosa ko lam niti me ono na kaloko na radio bulando vata na kabi binaka ni moniti ndendai non to sera katrava au no bia baka bula tiko yani kina bia baka bula tiko yani kina ve Charles Polta mai wanda lide mai tele do bula binaka na sema tiko mai tele bu na kabi ni kua wakatanga kina ve langi binaka rombula binaka bula binaka tata pete waka nuni binaka tiko yani bikim do na buku ni toki waka idoro tiko na kavi ni kua wakatanga kina vi chochi sili ni mbula binaka chochi waka nuni binaka tiko yani saving ana vanoni sema tiko me kina na kavi ni kua na serengo me na nomu ni tiko sabatongo itini ka dio na miniti me ono na kaloko. Senongu serika iloko lini mbula bakadenu ai loloma vehi kokeia gai bakabosa nakena mangosa kasenga sarani nangai veis
Salua kitu nimbula marau Ombabe tikini unanuma Nabe salandarung bimurimai Nakena ulungi banguan ivan beti Itali bakal beri mata lalai Uile dhabi tunambuna sasidi Valeni thaka mauna vekilai Lengu koidha usando moniko Daringa uvia lenguruai Lengu tuba uleni aku ilau Kohungi rekini na sarabeyau Narewana ni mamu ya useni kau Owasunjina ngai lai lai mau Omai tete wai boli koyau Nyumai vereka nai utu senika Penarungo ditiko ena vengauna Sereni bubale mamarau Saiba kandina dina nino loma Seka ulani marabu tuna tomba Ratono ngone mera toho sana sota Esame bakande itu nino loma Sana lesu kino butikina Nakuruvaru wale ngubanua Uleni tunalawa sukina Koro elo maya ubasundina Sala sena nyumbe tanda walenga Osana deno lewa mokina Dingin donungaru wadakaba Wakala suina bebo sakerenga Petaura nalina gundaru yande Rakibina kasemenda uratida Enda ikina singani mataka Kena vei ngaura kerenga Lengu tuba uleni aku ilau Kohungi rekini na sarabeyau Narewana ni mamu ya useni kau Owasunjina ngai nai nai mau Omai tete wai boli koyau Nyumai vereka nai utu seni kau Penarungo ditiko ena vengauna Sereni bubale mamarau Sereni bubale mamarau Penarungo ditiko ena vengauna Sereni bubale mamarau Você
JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka langi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na to specials and the lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani mandrai pai ke na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu wali mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundo al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni kibalilo tira buko ni oso pakadadaka. Sendrak-ndrakita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana magi-may kina programo warotaki. Mai veratau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Rongo na bima manione na kabini bugu lulu be Kemundo e California. Bima manindu na singilewu ni lotulewu be Kemundo e Viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Boleh binaka kini Matthew, ni sawa kuskusibe. Isa ni bula binaka, o se vivi mandongo kina maoli mat. Ele taka kina endona nito pakataka kana lelai. Yo le uku taka pakatotolo, ni bernir to yave ani na bulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga telanga ora to, sarara sarna. Go enta so mangana kakana. Ese ni ta so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman dakilatiko. Maulimad, Valley Marua Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitar sarani kina naba ni telefoni 125 vitutolu 5 ena kena itugutugu matalelai. Sengan dina ni kara rawan na daka vaka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kavaka mamanta taka tuna bengarabi. Oya ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tikunin driver se senga ni vaka motoka kanda Rendre na tutu beto seaki, erto satu bakarao na Divine Pacific Food Mart may Sacramento, merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara, we tartar ngayani na taliboni diwa duo ono toluva diwa ono saibarua, merto bakarotaka katalada may na nung ni boli-boli, ena kenagona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Dua Ono, Toluva Diwa Ono Saivarua. Erto ngarap talangan ni kanalay waka suburian ni nanomu yaya. May nanonood to stoa, kinanomu mati ni katumba. Radio Bulando Vata, Mekoti Kenda Vatamai. May San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai waseyani. Ambi utakoto, anga ili
Ana radio mbulan do bata mai kau tiki anda tiku ane wakamalua nei kapi benaka ni moni tendendai nei katolu sang vuli singa ni vula kotova o se kove rekoro. Senga sara ni umai bina kata mo kilana nongu lako wakanu ni bina katiku ani ni rongo bina katiku ani na mio liba ni radio mbulan do bata se venga na vanua o ni sema tiku mai kina nei kapi ni kua do tale na madha bongo do tale na vula bo ane tiku na singa rua mengo wakanu ni bina katiku ani samba di totolo ali tungana tosa ni ngauna ke tō wakila tiko e na tomba liubongo San Francisco na totoka nin raki sa wakila tiko mai na batambata i ra wakaritaka tiko na ndau nin raki ni na senga soti ni na wakila tiko na batambata me na gele kia dawa tiko na singa wakarombuka wakarawai to sana gele wakila ki na indua tani tali na wakatangi ngende ni batambata i na moni madhao ke mamenge wakananda kue ngango wakaroti tiko na wakaroni wakatokai tiko na red fire alert o ia ni libu na vanua rau ni kama ia sona vanua e kama ia singsoti ni wakana kama enda kila ni ke mamia mai wakila tiko e na vanua libu ngo California e na vida na mbaki sautia ia bebe sau tiko na ndraki o kila na via se burubura kede sa renda tukina enda sa na wakila tiko na bebe sau ni ndraki sona ka enda andu kila tu iliu sa senga ni waka kina ia sa na watungo na ngaya kito mai sota wata tiko na ngoe soti ngā kito na weto kani tiko wakalotu kornibuli talanga ke mai mabuli batamai wakamenda sa mai ndu tu na matabu vale da sa mai tu na tu ya tu mai vanua kanda sa mai tiko bata na tu na vanua libu bango au kelani vekim do talanga na sema tiko mai sa na tiko talanga na nomundo isongo ke to mai komuni tiko na bongi ngo na ni tu mai vital nota ka tinga na vika e rauni ki to bakai dor sendo dono me ki to na bakai dor tiko memboleta tinga na baka rau kin ngauna ni langa tumbu koso na madha sa oti kabini baka rombo ka baki leitu kin ndora une ke to wakiro wakila saratunga ke tu pe libu sarna bonongo e mai wakila i tuku kina ia na singa moni ti sena madha ni muria wakila i talitunga kina na une sa vita rabi tiku mai ra waka rita ke tiku mai na kina ndau ni Santondonu o San Francisco sen Sanongo Santondonu menda nangangaro ni tiko menda sana e andran rabi tiko paleta tuku ni it's overdue San Francisco is overdue for an earthquake gave
vaya na banua enda ke tō tiko kina, ai waka me sala saratiku ngani uni se na fault, o ia na banua ki tō tiko kina ka ki tō sana numa ngone me ki tō sawital no takatiko na wika so me ki tō na wakaidora e na buku tiko ngani waka rautu ki na lenga tumbu koso mbale tō awa se tiko yani and madha rua sauti ni wakila i tiko na ni wa wakila na uni mai vale usanga kei senga sarto ngani kila waka me ubele dha ki tali tue na dhava mbeka e ndondonu me udhakava dina ni lebu na ngona da sarunga da tūne wakasala sandarunga da tu ndondonu na kai ndondonu me tana da kaba ia na ngone ava kina na lenga e wakadava ona kila na damo da kaba si senga koe a e vivu ke kina wakalebu me tana vi tal noa takatiko na lebu ni nonda tu vi tal noa taka na kia na kasa raurawa ka na raurawa talanga me tu na kila na da me tu na da kaba na to tolo na nonda to reaction time ni na iado na lenga sengo lenga ni dava tu na da kaba na ngona ni uni na kama ni vale sena kama ke wakai atu ndona kama na dhawa i toro ni na da kaba. Gai tu na to satungo e na wano lewo Amerika senga ni ndona i ulumbale na ka ni waka rau me mbaleta na lenga tumbu koso e sa woli ndo woli taki tu e na wewa no e so na we store lewo e so Amazon wakatelanga kina e na i Walmart Target na wewa no waya e rawoli taki tu kina na kakana ka rau ni nda maroro e tu vida wata tu ne mbaki e so na au ki lawe ki nina sa lako tina mati walu ni sana ki latu so na matangali na kakana ndo tawai pakete tu ka wakatoka i tumbeka na ready to eat meals e wati koa na rani kona tawana ngā kina na wai sa rani lokana na kawaya ka rani na mai maroro i tu vida wata tu ne mbaki na kena maroro i tu we kawaya na i sulu na na waini mate ke weke anda na sa ngunu wani kautiko wakadhawa na nomu ndo tawana na nomu na wani kau e na ndo na madhawa wakadhawa ke wakai sa iadho na lenga e sa tu na nomu na nomu portions e na nomu wakarau ni wani kau mando ngunuwa e na ndo na madhawa e sa roni ndo na wanua i kumbita tuki na wakarau rawa maturanga o lako se senga maleta e so weekenda na wani kau e ndo ngunuwa tiko is a matter of life and death ke wakai senga ni ona ngunuwa do na singa rua na singa sa roni na wakabulenga saranga na wika wau ya ndo ndo menda na do vital no taka me na waka menda na yandra ravi tiko kina e senga ni ndo na bosa au atali taka wakaleu ni rongo di raturala au sitive ni raturala ni dhabu toko e nandona nona toso ni ngauna e nandona nona programa ni toso ni ngauna tuko no koe e senga ni kai e senga ni nganriviki na me ndue wa koroi me nange kila na amba dhai au kila do saroni taka roya kim dona sema tiko wena kavini kua it's not rocket scientist sanda reda tungana we kai adu tu and we se buruburango nanda rongo tiko na news sandondon menda na kila tiko se menda na waka rotiko you just never know na dawe roni na yado and na bonu andu tiko kinai dawe roni na yadi vale na kama madha sawe tito sarava tiko indona kama mai Cunningham ia na kai waka dirolo makina au waka tarongi rato tiko mai viti ngai badava ngai ava ni ngona dava na orto na dombokambuka ngai tuku ni mai e sa oti mbaka tolu sang bulan miniti sa oti saranga na kama sa orto ngai ado tuiani na dombokambuka ia na vika ngona vaya se mania sei burubura dava inda tiko kina ndondonu menda tosa na waka roti kina tosa na andra tiko kina songa na ka me roni na waka burra waka samatu me anga tiko na nomu nindo se tiko mai kina radio mbulando vata na ve kavini moniti kina wakarombo ka tolu kina vitu na kaloko we kim dona singe sema tiko mai ke roni ndo tiko na like dona share follow us ke rau talangani ninge subscribe tiko kina neto YouTube channel and na Facebook ke sar tiko bakalevu kina neto sasanga tiko bengai December me sandona rau na undolu na leo ni matubu vale ni radio mbulando vata senga ni dona ka enrenre konga ya tu be tuku ni taktonga ni to wasia to ka ni na vivo ke sar tiko bakalevu na ken mengarabi tiko no nondo bata na radio mbulando vata San Francisco me koti kanda vata tiko mai sibitungo no ono ena vana miniti en serre kataravango no be bakambula tiko ni kina ve bel andi mbole benaka maramanita ni taka ni mbula benaka tiko
Ni takatalangani tosa vinaka tiko na madhao vongo vakanui ni nandua tiko na madhao vinaka vekium ni na madhao ngo vakatalanga kena vei tau i rena tema sa andende o ninga i rere mai tau o nui takani o ni mbula vinaka tiko vakadhava ni ange ngolembeka na ngolengole ni netball na madhao ngo ni na ngolembeka ke rau ninga intua tokamtanga mai na numdu i tala noa na buku ni vakarau ya ke vakao ni se vakaitavi tiko ngai na nonreto timi ni netball na nondongone lewa ke reitunga ke ronindo mai ni tala noa do makasara vaka mbula talitungani ve ili kaya ngalo ni mbula vinaka e neri varo vinaka vaka lewa na sema tiko mai ni sema tiko mpeka mai vei vaka mbula talitungani ve Simone Apao mbula vinaka vaka nui ni vinaka talitunga yani vengana se wura o ni sema tiko mai kina ne kavini kua ni mbula vinaka. Kamusangole kanisano mwinakimo kobea na mara obaka mama su rei kombuna na lo mamu memba beisa Lungundu di batu motoro boleka kuani wakia Awak teronga
so enda sa senga sarangan nikila na tabu menda baka talau taka buka sing liu taka sa buka kapitang ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua erau ni buka dingo ikimunyo waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na vei matangali kaka na jibgina me baka na karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaibo soso na dala na toa na kukwanda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai buka loka tabi oka kena kozlo surua otat ni kailangan ko na kena pie ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California erau sarangan no direct message virtu giring akin na bitu sa bitu tolo dio tolo don limono se onga wale sarangan ali tomi kuma na nomota na dio maluma Billy Street oya Santa Rosa California erau talangan ni rutoli dilibata kan na kemu katalo bosing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California. Nongu chisu, nongu banua. Dorongo de na vima mani ono kina vitu ene kawni bugululu we kemadawe California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongonde ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Hey, do mga totolotiko. Do saya lupa mo din na. Sa paramantangan to buli-buling, gaya o talito ni stoa. Tolako. Sini niya na stoa, wala ka tungang o maulimat. May binakan ni sa tukit sarangaki na nakatungan reba, may paleta na nato ito'y lalako. May binakasar nga. Wala roti karibateni kina. Dato birito na bisi nga nakarimateni, said means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga na bukas ang lemo na bisi. Karatal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do baka parau chubeka kina do na ni matu vale, senong do boli nga baka matawa. Wali to mada kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so, kanda unrendre na kunea. Tu rau talang ni kota ni nomni boli ke bawang ni tigo na Marine se Sonoma County, kandendre nomni vila vaki, vitar tarani kina napani taliboni, 125 saiba. Vitu tolu 5 vitu na kene tuku matai lalai. Mauli mata. Valima Rulima, Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Kasar na. Paniray da tokongo, na kenay ray. Dua nga na rukuni buni kau, dua beiran ng tingit taki, Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawan na toso ni ngauna. And vengrabe ni City Benny Raturla. Singa buglulu ni Simon Bayan at tinamniti may kamo ni Amerika. Singa lutulewo ni Simon at tinikantuwa at tinanamaniti may kamo ni May Viti. And Veto Kone ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a radio buladong bata San Francisco met Kauti Kanda Batamay. Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vatamai. Sibitanga no ono e na tini ka vitu na miniti ruatunga na i tukutuku e adharatuk mai ki na nonda i wasininga o na ni rongo may bala ni Songo. E na kawi ni moni tendendai ni ka tolu sanga buli singa ni wula o katawa. Patainga ni tukutuku beso retirara matiko yani ki nandua na sasanga ni kumuni labo mai berto na Bulla Bay Volleyball Club. Bulla Bay Volleyball Club wakai doritiko na wakarawai sarangango na ikawani singa ni bula November e na tekabu tiko na 5 na kaloko na kabi ki nandua na kaloko e na mataka ni singa tambo ya se na mbongi lewa ni wakarawai $5 na iduruduru wakatiko kina na wakai kabi Durduru ya, wakati kino na waka kabi, oni nangela kiwuli tikunga na ngunu ke na yangona. Goa na waka iduru tiko na Turf Bar e na Rua 522 Main Street Haywood. Rua 522 Main Street Haywood e na Turf Bar e na waka rua isarangango ne kawani singa ni bula November. Tukutuku kataraba, doi tikunga na beba kalotu taki karto mai waka iduru tiko na New Methodist USA, and na teko tiko mai Canada, and na wakarawai ne kitini ka walu ni singa ni bula November, ki na rua sanga bulu ni singa. Wakarawai ne kitini ka walu, ki na singa moniti, na ikarua sanga bulu ni singa ni bula November. Teko tiko na lotu mai na Mitchell Community Fellowship, Winnipeg, Canada. Ia, o tia, sange tosumbu mai
Sacramento, and buke lulu ne karusang bul karua ni singa ni bulan November. Buke lulu ne karusang bul karua ni singa ni bulan November. Wakai doritiko na Yam Buffet and Grill. Wa tolu saiba Florine Road, Sacramento. Sanangai mai tini tiko na lotu sena be waka lotu takiongo e na waka rombuka ne karua sangabulu ka wani singa ke na waka rawai ne karua sangabulu ka lima ni singa ni bula November e na waka idhoritiko e na Embassy Suite Hotel Conference Room o e anan 272 McKennis Parkway, San Rafael. 272 McKennis Parkway, San Rafael. And itukutuku mataila lai me baleta na beba kalutu takiongo ninge be tartarani ke Senior Pastor Simeon Mbale e na Taliboni Vandua 5 walu vavitu tolu rua ono 5 se Senior Pastor sabe nada tibanga e na vitu saiba vitu 5 diwa saiba 5 ono e na vitu saiba vitu 5 diwa saiba 5 ono tala sabe nada tibanga rori tukutuku e adoroti kumaina no de wasininga ona ni rongo mai bal ni songo and I kavi ni moni tendendai ne katolu sanga wali singa ni wula kotoba songa tabangando le wana tiko se ando sengai na buda tiko se mani tabangana kia na inaki na nomundo sasanga ni wako tamai rauni no mai kadhi waki wali tiko yani and ananda bata watongo ana radio mbulando wata I rongo mai bal ni songo senga ni na somo tiko kina ndonaka ngoni sala rauni na bibu ki tiko kina na radio mbulando wata kina nomundo sasanga se mani a seiburubura dava oni se amutiko kina se oni tiko mai kina ni wako tamai kina messenger una buninda kua se vei pedeli na novo se o tali matakimbau se rauni ni mbiutanga mai kina radio mbulando wata messenger mena mai kadhiva kiani and anande wasininga ona ni rongo mai balni songo e kawini moni ti kina wakarombuka mai na tolu kina vitu na kaloko. Ongo na rongo mai wala ni songo and a radio mbulando wata San Francisco me kauti kanda wata mai. Tamaniti ko nanda waka rongo sere ni sa sivitanga na ono e na rua sangavulu kandua na miniti au be waka mbula tukani ve Bill Wani Girniu. Bola bina kandua waka nuni bina tukani ve kimdo na sema tiko mai Newtown e ne kawini kua waka bimbi tiko be koto mai kokoma mbula binaka be mbue bibi o mo ke mai ka mai mbulia ono kandavu ver totalanga mai nandawa ndo mbula binaka be kimdo mai watuanga senga talani ndo ngwele da bitikina na boys ndo lako tuibuli arto lako tuibuli na gona sarangango se Kelly Junior Luke mau ke dhama api ke tuto dhama I Kalambu bena numitiko ndua mai Newtown benaka bakalewa ndua bakanuni benaka tukani be kimdo bakatalanga kina be marabu lingani bula benaka marabu bula benaka marama na ita bel andi benaka bakalewa na sema tiko mai na kavini kua bakatalanga kina be marama tau irana tema ni bula benaka ili kaya ngalo bakanuni benaka tukani be kimni au bakambula tali tukani be kimdo mai Waindelide te lebu bakatala kina be kimdo na Zion Shopping Center mai tabua bakanuni benaka tukani be kimdo and I kavi benaka nikua bakambula tali tinga be kimni ke sarna vako lori tiko se mani venga na tolo ni ngoni salo ni vako lori tikina na kavi nikua gotalinga oni na numi tiko ni kina radio mbulando vata San Francisco me koti kanda vata tiko mai. Nathare le gudala igua
dina wereni thola thokongu sikobia nakea iwali mengunda uvandania oikonga nene inava mavonia isamu mataenda uvotu na vihina lemui mali malinginda undivia na lengundi na tauzo konguolia iya oiko vadhalania nadhare inenemura nadhare inenemura ela maibu ilemura nadhare inenemura nadhare inenemura ela maibu ilemura lengo itata uivu wako monumia matani were endani hongovaina endola turu abana yaua ivu wako inavihinga nadhare inenemura nadhare inenemura ela maibu ilemura nadhare inenemura nadhare inenemura
doyan robina kana maraman ita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalau mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pambakaw. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau bagai singelebu se bagai kabi, baru tadi tu bagai manggo sanggai to tokan na buno ni kana. Mai na menda tu ide ni ki, kena bagai singelebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ike tu teke roro bagai lolo kena vida tale. Gira ramo klana menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolong dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamani vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge. Tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Na nonda biti, ke ngasini buli paulange reki. Rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule. Vei mundo e Amerika. Tini karua na kaloko ena singa lebu ni baka romboka. Vei mundo mai viti. Ena radio mbula tua wata. San Francisco me kauti kanda wata. Ai, ke mundo baka ando tunga mai viti. Sa baka matalau na mundo ko bati. Sa lebu na ke mundo tindika na tini bulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow. Dasa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kinurni bono kinambele. Pai, karek. Da boleh mai be. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na Maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai be? Na Maulimat, wele. Doko na nonda business na ngoli tau kaya Amerika. Doko sa mai. Do mai volleyball na Maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Dendram beka na ngola ni kibalilo tera buku ni oso pakadadaka. Sen kita beka na tos nimbula. Kuo ni lenga sinu ingaw-gawa. Nana magi mai kina programu waro taki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu benua. Rungo na bima manione na kabini buku lulu be Kemando e California. Bima mani dua na singilebu ni lotulebu be Kemando e biti. En een radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. JJ's Food Shack. Etigo kena na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobong benga ningai kani itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Etigo talanga na nono specials and lomani madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karotal nga nito dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundo limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bulando Vata, may kauti kenda vata mai. May San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngay wasi. Tahu
auna masulakan dinaga dua saramandangan bosa auna masulakan dinaga Totoka nei tavi se roia me vesa ki usambuli dhoko. We wakamaro te tiko ani kauta tiko ani wakaona nanda wakana nanu e nei kawiwinaka ni moni tiendendai nei ka tolu sangavuli singa ni vula kotawa ni mataka nei ka tolu sangavuli kandua ni singa ni vula kotawa dauna wakana numi tiko kina na Halloween sendo wakatokai tiko me Halloween na wano lebungo me rika ko wakambuta abe se na sei burubura tali soe ia ngai mai wakele me rika ka tukuni ni toia butaki mai na Halloween na sambo loma tartar takamanda e tiko buba kadava na Halloween dona ka au kila ni e senga soti ni na kena toia bu mai na Halloween e senga soti ni ronin takai senga soti ni tala no rongo binaka balete ni baka me baka te boro mai na kena toia butaki mai na Halloween goe na tukuni ni toia butaki mai na dua vira na kauta mata kara wakotokai rana cells ka dua na umatamata era kenra talanoa ni ra tekepu mai na Central Europe na vanua vau ia mai Pertania o tia sarangai lako ani Pertania Ailandi ke na wakatala kina mai Varanisi era lako ani vai Varanisi ia tekepu mai na kenrei talanoa se na singangoa na Halloween mai be irangona go indona kautamata ka tukuni ni endondua tiko na singa rando waka toka tiko na religious festival na Samhain Samhain religious festival kara ndo wakana numira kina na te waro i rana sa tumai na buruburu ni alo waka e rando kaya na ngona ia e rau kina vira na se matirea ni ki vira na sang lako ia ni kina buruburu ni alo oira rasa mate e vātiko ia na kena tekabuta ki mai na singangoa na Halloween ia mea dhawa tiko mengo sanga indo mai wakana numi tiko nei ka tolu sanga vulkandua ni singa ni vula kotoba e dina ni vā mai o ia na kena teke na Halloween o tia sanga indo mai libu tali na ka e rawaka e dhoratu libu na o ke la ni bida ke waka andandu sarele alo e sona alo wakarita ki mai na ngauna ni na mbongi baka ni Halloween ka waka merandou lamba kina ia e toia butaki mai se tikubu mai na Halloween as far back as 1200 BC dono doluruanan rau sembera mai na Kristo sembera ni sudu chisu asa toia mo mekina se tikubu mekina na vanua na matani tuba ka Europe o tiara sange ngole ani Pertania dona kauta matea ka tukuni ni waka merandou waka te woro tu ina ngono ia na ngono go dina ni tikubu me vaya na ngono go u kilani lebu o ira mandana ngone waka samtang mando ira ngone erando maruta ko ira serando wak erando nana maki kina Halloween baletanga merandar na non risulu karando tali taka waka ira na characters movie characters waka Superman na Wonder Woman na Spider-Man merange do ndara na isulu vaya range do lakoani na bongi ni mataka range do le kau chokeliti mai ratomba le ani batini ngoni sala ralako na bale tuki trick or treat range mesuli me birna chokeliti na loli ke na be ka kami de taliso ia ngona talangango enda sa wakasala takitiko ni tubutumbu menda nanganga runitiko na mother sawa tio waka de wakatiko ani ki roka de wakatiko ani ndona trunk or treat waka edhuritiko nga ndona kel di motoka baleta merani rabaka isulu kino irna ngone me waka ni sulu erando talitaka ia senga ni ralako ani na bi vale baleta ni kala sari birbita kito ngongo ni sona na vida na mbaki sawa tiania elewer
ke la ratunga o ira na tamata ka ndota ni tu na nonra ai tuba kini bakasama era na elonra ndota ni tu karando da kabuira na chocolate instead of chocolates arazange do bakanga takuira so na waini matini be bakumatini takirange olonga tu bakana chocolate berange do sulia bir na ngone koya ia koia na ngonongo sa anda do bakasala te kina na itumbutumbu menda na gangaroni ke bakanda la koani na bibale so batkir na ngone menda na gangaroni te nganda ke lati kon dareda na chocolate matai mandanga na madake nge kena karua na kena ribe mbitaki ni raudi no solimai e sona kawa ya sona wini matini beba kama teni taki me olo tu mai bakana chocolate sana lolinge do soli tu mai bir ngone ia ondo tali taka nira menda sara bir tu ngone rendo bakai lasan dina ngone na ngase talinga menda ngaindar tu ni tumbu rendar tu na isulu davanga vina kata ngone ber bakai sulu kina bakana nano ando na ngone lele sengiambaki rua tu ngone ngoya santo na kano na da meme do vosa o te asange tarungi ko etiko iko na davi kuna ve iko na ndar na Halloween atu no ko I'll be a farmer matata tu no na vosa ngone ngo tu no ko ani ko he'll be a farmer na tadina ngone leo lilai will be a chicken o tinga sange tarmo ko can you be the piggy ngone ndo vosa evatu ya that's what Halloween is about kina bunga na matubu vale merla ko ani vaka matubu vale randar na isulu na ngone na kaira vina kata ndo ya tukuno ko na lubiana orona lubiana ndo na ndar ko na China o terunka what will your sons be ngoro na ngone ro samba ki vitu mbaki tini ka vitu mbaki tini tuno ko one of them will be a banana, one of them will be a pickle evatu ya na mbale ni Halloween kina bunga na matupu vale na ngonongo senga ni tu na bakasama sera bakana na nutaka tu sera na numa lius tali tuira na tikitiku ni Halloween ni atikubu mai senga soti ni vinaka na kena tikubu mai na Halloween me bakani wawasi tiko ni bakatu me kani bakate bortu na kena tikubu mai na Halloween ni for now irna ngone marutaka nandar na non risulu merangela ko yani trick or treat yo ya nambongi ni mataka wakuluni vinak tiga ni vikium ni kedi sarna tumbu ka sa vakaro talitungana no muni sulu muni beko ya ni vakamatu bali kirna ngone tinangani sa vakili tiko na batambatanin rakia sa botongo itini kalima na miniti me vitu na kaloko na serakata ravangona be vakambulu tiko ni kina vikium do kedi sarna sema tiko mai na kavini kua bulu vinaka tabalindua mai Newtown wakanuni vinaka tiko ni vikium do nitaka ni ando bulu vinaka tiko wakata la kina vikim do na leweni toka na motu mai imbulia wakanuni vina katalitungani vikim do and kavini kua senga talungani ndo ngwele da vitiko na serengo bukiraf wakanuni vina katalitungani yani sista bole vina ka emosi na sivi vina ka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua ke aminiasi Rokomba vina ka wakalevu na sema tiko mai Pennsylvania esa na kena tau ni o Little California. Wakanuni vina katikana vi kimundo, wakatan la kena vi marama tau mareda la langa vesi, dombula vina kana sema tiko mai Australia, and kabi vina kani tusiti, singaliu ni tusiti vi kimundo mai sanangori, au nuitaka ni ando mbula vina katiko, tosa vina katiko na venga rabi pada watunan raki, dombula vina katalangana sema tiko ngori mai Wagga New South Wales.
hila niri maroro ichia. Bye.
Le tavi sera telenga mai ama i vertona dhanra ka moana sa mai Rapa tiko kena no de wasini ngona vata e kavi benaka ni moni tendendai ne katolu sanga buli singa ni bula kotaba. Benaka baka lewa na sema tiko mai benaka na veto mani mai ne kavi ni kua. Sura tika mni kavi tali ni mataka sana mai veto mani tuka ni kena o pedeli na novo ni gena nama ki tiko mai kena no mani toka ni ngo una buni da kua. O sana mai dava tiko ike. Me dava na gauna dana ge verunga din domo tali tiko kena. Ni te baka diango takumanda. Sama ngoletan isa nongu senikamu auna kaya beka meusukani sama ibuka nandina tauza ko asoli ko sabaka nandaku Sangat lili, bunai na beya kavi.
sabe ka nanti rubi wasi juga nunggu itu bukan bitan longgon na ngau na nasere. Sa dotu ngau son to. Pakai lala ba suri nunggu ngabo ka boka. Bata pa ka disabo lang dito nando dito ka. No dito ka ni sing lalo to sunod ngabo ka boka. So ba sini nakit lalo talaga. Nissan Bulavinaka. Sama mai kawasean in a radio bulando mata San Francisco. Darungodi na tolu kina bito na kloka na kama ni moniti kina borobuka bei kema dawa ya Amerika. Tindi kina ruona kloka na singalebu ni tusi di kina borowai bei kema dawa biti. Radio bulando mata San Francisco. Me kauti kanda vatamai.